Marola ngā rurua whaatal whātu se whaapoponga le nei o tala mai atunu e mamama le Pasifika ala Radio Samoa. E momo atu I tala mai Israelu ma le panona, wa whaamaria mai Israelu o lātou mariria I le tau fia o whitawinga ma le Hezbollah, ma wa whaamaria mai fo I le atulanga le Presidente o Amerika Joe Biden e whaapea ua mariria Israelu ma le panona e whaamuta be singa. O le mai o le palota na whaia le kāpeneta o Israelu lea saranafi I le mataupu lea ua whaelo mai ai loa lea malianga ma lo o wha o pewe singa I Gaza a o siria ma le fast food wha hawhi tangata maririu fua I wha maumaunga ma le mtanga rengo le soifua malaloi na Palestina. E manatu nisi sui o le whale pae a Amerika o lo o au fia ia whiutana inga o le taunu o Israelu ma le panona I se malianga I wha mutai whitawinga e maua I fo I maseava no se tūlanga wha pia mo Gaza. O nisi vaenga o le marianga e pe ona riputia le CNN, o ta uai e te tau ia Israelo na ave ese umamaya na vaenga au, mai le tu I saute o le panona, mai na o le pau vaenga au e te tau ona ia I le tu I saute o le atunu ulea, o le militeri le panona, ma vaenga au a malo au whaatasi e tau sia le file mō. Mai Pakistan, I le bevese rotura I mai le atunu ua whaeloe leo, na lātou ta whana kasa whaatangi mata e whaata ape ai I lātou e lango po supporters I le taisa iai mua le atunu o Imran Khan leo lo whalepui le teminei. Ma le whaamoe leo e tau fia I tangata ia mai leo lufale atu le lau mua le atunu leo lo whata ua ina ua whaatulanga ai sa lātou whinau e tatala mai I tua lea taitai. Walipotia e whaisi mamao no fuanga na malanga nei le to tele I lātou ia, ma whaapoto ai Islamabad, ma o lātou te ena ia sa tu ina ia leo I vaenga I whaangata ai ia a lātou whinaunga. O le savali umi po le Long March sa whaia le vanga whaia Imran Khan, na whaia tonu le temina asesia nei le Presidente o Belarus, Alexander Lukashenko, ma wa whaamania mai leo peto tasi se manu le malo na mariwai, ma isi olo o manunua o no whinaunga mai a tangata. O siria ma le tausanga o wharepuipui Khan, o no lo whea ngai ma le siria le se lauri maspulo o morianga e sori ngā tūla whono, na a whiai, ia o lo whinau mai na vanga whai, o mea uma whaapolo kiki ua whai, o na wharepuipui no lātou taitai. Mai ai kupito e whaatino maririu ua mawane mai le waa e whaave iei tūrisi, le sa maa ngoto le ngā taifale o ai kupito le Red Sea, ai to o fitu isi o lo tausaidia pea. Whai mai le ripoti le tamai o lo wha awauso e suenga, ai to o lima isi tangata na maua o soifua pea, e to o lua tūrisi mai Belgium, tasi le Swiss, tasi mai Finland, male ai kupito to o tasi, wa ato iei le to o tolu tangata ua lawe ina mai I le waa. O le Sea Story le ngō le waa, na sa le asonga fua le vasa nei, lata I le Sataya Reef, au ave atu e tūrisi e tolu tasi mara uwhenga ruenga to o tolu. Na afia le waa I ngalu maurulunga masae ai whato a mata le whainga malanga. Na lawe ina maitangata to ruasful valu le teimidea e whiololo manuanga ai whaawau pere sa I ringa o isi, rea la ua ta ua mai le ripote o pitora tamai to o whaatino maririu ua maua. O le lua I leo waa ua sa le o ngā sami la balea, o le isi waa na sa ia uni le tausanga nei, ai le ieni soifua na maumawai. O le to tele o tūrisi matangata tāwhawhau I kupito e fia, e a ngai le whae tūrea mō mai moanga, o na stasi leo matafa yoi o lo sosoan tele I le tamau a inga o le atunu. Mai le Pasifika I Fiti, wa ripotia iei seisi marianga fōtau puipuinga wa sainia e Fiti ma Amerika, a o fuafua ia whaamtalanga, e whaawau whaamtalanga e whaatatau I popolenga ia saina. Whaailoa I ripote le Radio New Zealand na vasa nei o le whaeroa inga le pāre mea o Fiti City Veni Rambuka, ma le sui mana malo a Amerika I se whalitani malo le tu sisi fo Fiti le whaaiunga le vaiaso, ua saini ai le marienga. Wa fola ai o le atu inane a Amerika le 5 miliona e fesosoani le militeri a Fiti, ma saini ai le marienga le whaafaingo fia i ona fesosoani mai Amerika I a Fiti, ini tūlanga o ni whaalawelawe whaafose I ala I le sapalaia o mea mana o mia e pe o suau, ma sapalai o mea mana o mia mo le soifua malanoina. Ta ua fo o le isi vaenga o le marienga o le whetuna I lea o aia inga mo le malanga mai o le militeri a Amerika I Fiti. E iai whaamtalanga o lo uftaua ina I ele na o Fiti le tunu o le Pasifika o le awhai ai lea marienga a Amerika a iai maisi a tumotu o le Pasifika. Tala muli mai New Zealand, o le auta a alo whata le polo mai le Pasifika isi sui o lo tūranga le leile tau mawhai, e le I whaia ina lava le tau sinionga o le ulua yaso le World Bowls Champ of Champs o lo whaia I Browns Bay North Harbour.
E mai ata alonga ila sara nafi le whaia ina nisi au taalo mai tonga pe o Milika Nathan ma Joy Baroks mai niwe fa pea te okotai Jim i le tupau ta mai tai i le vaenga tai tō tasi. I le tupau a ria roide na ape au mai le tukuki le whaia ina fa pea fo i Nikki third mai tonga e tasi le malo tasi le whaia ina. E to alua sfuru i wāri i mata mai tai e to alua sfuru whama i atunu e tolu se fulu o lo tausini o i rea wha moe moe mai iwa ta amusanga tolu aso e wha ngaso roi ta alonga vaenga tai tasi au le i o atu i finals e whaia i le aso tō nai. Tala nara radio Samoa mai atunu e mamamara Pasifika mo lau wha mai i le nei fo i aso. Radio Samoa Tasili mai batolu Radio Samoa Tasili mai batolu
dia kuma ala langa le dia soli para la lo le fili ya ala langa le li me pesa na osana pa manulo na lofa pa manulo na piina dia kuma ala langa le dia soli para la lo le fili soli soli se soli soli matu ai soli se soli la lo le fili soli soli se soli tu ai soli soli se soli soli ma tu ai soli soli se soli tu ai soli la lo le fili Ali
Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Malo soy fua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. O te fia lava e whatalofa mau wholofa atu i ate. O e Samoa lea tunu pele, e le nei fo i aso lulu. Wau nia mai, male manuia, i le lofu maleanga le lei o le tua. Whapoponga o le tātou polo kalame o le Gagaifo o Faiva o Samoa. Ina ua mai a fo i le tai ao sa la usuai, ina ua nganga e le la. Ia, mahalua le tangata i e whailana. Ia, anga le leile na o le tua. Sa whaaloloa i ona ao lofa i lunga o le atunu, a o wheta loloa a ngā i sisifo ma ngā i sae i o lātou tiute masani. Ia, ngā whapena i fo o ngā lofa le tua. I lona anga le lei, ia ma whapena na whaaloloa le ala. Whaavanoa, ia tūlanga o le tāo fiofi mamau i whaalawe lave o no tutupu mai. Ia a ofe malanga i le tunu uiana ngā ruenga. Ia ma nōwhanga fo i e a ngā i ai i a Samoa. Malo le usul nei tai au. Malo fo i le lava papale i tiute ma Faiva alo filima i le tai au sa i o mai fo i le nei taimi. E whatalo whatuai, ma le whaalalo, ia ma malo fo i le soifua manuia. Le langi matafi i le whafonga tāpua i a le tunu. Ai mese fo i o lau sila mai boa mai i lunga o upenga ta whailangi. Le siu fafonga o Samoa, le Radio Samoa, lima i watolu a moi au kilani. Le a tau o Savea, le urua i ali i le nei, i hafa pia fwole sunga la uli, Isaac Paunga, manu whanufo atu i whatali tali le teimi te mana vai. Kako ue momori wha lei o le tau fale.
ina ia e tau nuu ma le file mu ma le saunga le mu i le anga le leile nā o le tua o Sapaota, le tua o Israelu, le tua o Samoa ufusia ai tātou le fau o malo, ona o le wha maoni o le lofa o le tua ia te oe mao. Marawari i e kari e mai. Rau ke pasi le tilo mai. Whatalo whatu ia te oe, a whai fu i sa e ke kule pasi i oso le waa fo le aluanga i wai heke e koe sau, punga le train, alu sae, alu sifu, ai ale me mana i ole na. Whaau ngā i ailau gold card, vole na whai ele to ino wawasa mana i Winston Peters, i le vai tau o le New Zealand First, le nā wha manuianga tā ua. E wai whapera mi o seina, e nofro wha i ko inga sengam, ko inga inkia, i a whepunga le train o, whepunga le pas, i a o le wha, i a tālo si i a whapera fo i o tātou tangata. No nofo e oe fo i e maua se e malu, fou le o whelesi, a leo wawai atu. Ia e whawhelo i e tuai fo i mo le tātou malo whaalo alungia. O le paanga tō tino o le siu whongo Samoa, e maise le tātou por kalame o le Gagaifo o Faiva o Samoa, lea le malu i fale. A malu i fale e te malu fo i fafo. Leo whatasi mai i a le whatua, ia e mele palambo, ia a wā fo i le whapoponga o le tātou por kalame. Ia ta lolo lalu whatalo wha se i umo le tātou malu i fale. Ia o le wha uau fo la ia leo le whatalo wha ia te uto uma a wā ia te mamtina mātua ma se fo i lau whainga runga te tofi le tua. Whatalo wha mo oe e mele, ma alo le soifua muria whaftai a fio mai le tāporo kalame o le malu i fale. Ia whatalo whatu i lau fionga sa vea le nei a fiafi mānaia ia, mānaia mai le tau le fiafi a malo fo i soifua manuia. I lau fionga o me sili ale vai atu o le soifua manuia lava oe, ia whatalo whatu fo i le mamalu o le atunu o whaafonga mai le nei a fiafi. Ia malo lava le ngā lulue, malo le soifua manuia. Malo foi, le malosi ma le lava pale, i le a foi i tiu te mawhaiva o le nei aso, o le au te tau sa iri atu o le vaenga o le tāpolo kalame. Epe i māneia, le a matamea mai i nā o lau fionga i le tamaitai. A o sa iri mai le si vaenga o le tāpolo kalame e wha au wau ai, ma le wha alo alo i lau fionga le tamaitai. O le si melu te whatua i nei. I feedbacks, o iai nisi o matua, ma nisi fo i o ainga, o lo lato, wai e tā ua lava ele uso a Matt Luatua. E whai a sto tele o i lato, ai wana nofa ma mawhau i nei mea o ensure, i a whapena fo i o le pui o le a fo i o le tongi o le tangata, fo le pe atupu o se whala velave, ai le mwhaina tongi le mo kesi mo mea whapena. E pe o le tala nā rufa o le lau te fiefsiri atuai i lau fionga le whatua. Po o iai fo i nisi o lo so tai tu lava i o lātou, lava taimi ma e tu uawa noa fo iai e whaamana ma i nisi o tāmata upu. Ia whaptei tele lava sa vea mo le fasili le ne fiafi. E o lea lava e tele lava le malu le atunu o isi mai Wellington e o isi fo i mai Kalaistete e fo isi ainga le na so mai i o Australia. O lo o iai lava le tele le malu le atunu o le ese lava ona vaenga o nisi o lo o fia whaataua se whale fau. O isi o iai lato lawa lai fia whaale leia le teime le nei. Io isi fo i o lea lava e fasilisili po o iai e lato se tūlanga e mawhai ona apalai. So o tele lava i tu ainga se matua o ngā lava le Naples le tala noanga sa vea i tūlanga ese a wale so ani ma le wha malama ina o ia tūlanga le mamalu le atunu. O le si vaenga siri ona tāhua i le mele tala noa mei fo i le atunu. O le whaafaingo fia ina o a wala of sota inga. E le o atu lātou ma whaafsanga i ma le whale tupe i lea taimi ma lea taimi. O oe lava lea pe o le front man lea e tū i le vā o le ainga ia po le client foi. Whatasi ai ma le whale tupe. O na whaamama a venga lea i le maramalama. A o loo whaatino fo i le nei o unanga i le tātou ngangana. Ma le whaafaingo fia ina o le ngangana. Ina ia maramalama i o tātou tangata. Ia sau le leila wala sau noanga a ke so o se nau ta inga lea i
I le loto I le tūlanga o na ua lewa fo ina sanga lue I whale tupe. Ia pe iai lava le o isi taimi pe iai le nganga matamuli I le mamalo le tunu o whaapsanga I ma banks. Ia wa isi taimi pe ia awatua top mai ale nganga o le siwa e ngala ia na ia o alea. A leile o malama le tātou I le tūlanga ma le tūlanga o le fiafianga lava le o le loso na wa iai se avanoa e mawhai e o na wha malama ma sosoani ina ia tau mawhai e whai ngofia o na e tele lava ino I tu ainga ese o there's lots of moving parts. Yeah. I applications ma me whapea so le au nanga la a mātou ia e tau mawhai e wha manino ma wha malama po le alme le o na whai lea tūlanga o a mea mawhai o na whai ia whai ngofia le tātou tausanga pe ave banks so from my experience e hesitant lava o tātou tangata e o anga le bank o te le roma salo po o se tūlanga fo le matamuli pe e walu aku kope mai fisile la vaanga la ioa e na luale fa pe o la malama a le pato alu le fale to ama fo e pe au ke le malama le le tūlanga le na io atua io Tātala noa I le toi fo I tasi I tua le por kalambe le whao ngā e le kainga ora. E mwhai ona so ani mai I se ti posi o le fale lea ua whina ngalo le ainga le no fo I nei le teimi lea o se fale o le Housing New Zealand. E mwhai ona anga I ele na o le fale le no fo I a o sisi maota po sisi lawa. Sao no I le so ani lea mole ti posi. Ia mana ia tele le fisili ai o se toi whaamanino la I titi lava o le tūlanga. Tu sai le o wasa iei le pol kalamen le na le kainga ora sai e mua sa mawhai ona lātou piso soani e le wha ato aina o le tātou deposit which used to be called a shared ownership. O le vaenga la lea e le o to iei wa umao na wha umai ua tau fia la le tūlanga lea. Na pau le tūlanga lea mawhai ona sosoani ai kainga ora li taimile nei. Pe awha pe o iei le tātou 5% o le deposit pito I titi lava lea mawhai ona whai ai se tātou talosanga. Awha pe ua iei sau 5% o le tātou deposit e paatau ai se tātou whale. Ia ona mawhai leo na ilo pe qualify le tātou application e submit anga I le bank le deal with kainga ora. So o le winga o le tūlanga o le si part o le qualification po o le application lea 5% e lau deposit minimum e le tatau fo iona o vātu I lunga le se lau 5 se fuluafe le tātou tupe maua I le tausanga. O luna winga ato o lua tātou leifai ngā luenga so na whaataitainga. O vātu le se lau 5 se fuluafe le tātou combined income in the last 12 months automatically wale mawhainga qualify tātou le tūlanga lea. Ai a whapea o leila loifo le 150 le tātou combined income. Ia no mwhai leo na ili pe submit le tātou application. Ina ia whaatino ai through kainga ora. O kainga ora la, they will have the second approval. E ave mua le tātou application I banksia work with kainga ora. Pasia tu loi le vaenga mua lea I ona ave lo le ia kainga ora e reconfirm mai walanga o lātou le la a guaranteeinga to the bank. They are happy to carry the risk ona o lela I titi le tātou deposits. O lana winga a whape o tele atu na le threshold le o tangata la e vai lo lātou tamau ainga. E sili la o nā ngā waa I le por kalambe lea na o nai loo I lātou e maulunga atu le lātou combined income. O sa o lea Sa lea lau sanuanga o le nā tonu lava ai fo I le si na matou talano fo I lea ma si tama mai I le penina trust iai lātou fale lea le na whaali mai asa o le taimine I mawhai ana tilo fo I any application o leila I titile lātou deposit. So long as they fit in with the criteria le vaenga lea e mawhai fo I ona o tango submit le application le bank. A maua mai loa la le tātou approval lea
Ia ona ave lo le vaenga la wai faisinga taungo fia la ititi mai o le fale. Ona lai le lato scheme le mawhai ona foi, ona fesosoani la ia whaongale lower price rather than the market value. Ia. O le mela na ia le malu le tunu ule na whaatau nu mai le neiva yaso, o le ana o to e fasilingi e whaamolmole au mai si documents lea so o tilo pe mawhai ona qualify la tau i le tu lea. O se whātaita inga o le tūlanga pe awha pe o le market value o le whale la e ono se lau wafi. A e mawhai le awaenga le under the scheme on a whaatawina ese mai le whale lea. Maybe po o le 5 se lau 5 sefulu wafi. So o le feo lolo sina ona paule iai. So long as we meet the criteria within the boundaries sa le vaenga lea, au mai ma le tātou approval mai le bank. I ona avele pe mawhai ona sosoani mai lātou i se whale e whaatau nuu ele mana onga le mamalu le tunu. Ia, mana ia tele le nā fufuanga wau te masani e fo i le fionga ia Salama, Roina, le Penina Trust, tele ia ngā ruenga le leila tau te whaatino, ma whaia mō tātou tangata ai mai se fo i. Ia ole sosoani mai lo lātou tau au. I le whinaunga Samoa lea na whaatino nei. I le whina wina o le tātou New Zealand Citizenship Act mō tātou tangata Samoa. Tā se e se tasia mai le tā. Korona winga la e anga waa voi la si utina i le a voi whaamurianga alu kirisi masi wa moa mai. I e whaatai mo le fsili i e whaatai a ua umana whaile sikisengi a si utina. E wana pena tu malolo nga malilo se utamai a whailo ia fufuanga e au mai nei New Zealand over 10 years ago. Iena tau mawhaialea through the different applications. Ia. O lalawa ia ilo na ia sikisengi e fsosoani le mea tau whaapea ia se ngase, e whaafai i au mana ia tele lea tūlanga mo le malo lea tunu o lea e mawhaiona eligible ai. Absolutely, truly is a gift of Christmas and New Year. Se mea lofa mo i lātou o ta mamtina mātua o lea tunu o lo soifua pea. Awa o le tasi la lea mea, o nisi sa lea mana o e whaini mea, ono e le inofo mau, ai le lofoi, mana tua e iai le polokalame a whapea e te invest, ma iai ian iau mea tō tino po oni a seta i lea tunu nei, e la le category i nā whapitoa, o le investor, or business investors e mwhaiona anga vaai. Ai mwese lai toa ngā business whapena o le iai o se whale, po o se mea tō tino ale ainga, po o le tamā, po o le tina fo i lea tunu nei. E iai ia winga o tangata e mai tau e fo i lele financial institutions, or banks, o whale tupe, e la tō te tilo ma validate, or pe whape I le tangata. Lela e ta uewa, there are 5 C's that you should learn and know of when it comes to lending criteria and money as well. Yeah, whaftai tele savea o tusa o nai paamalamanga lava i o tūlanga ina ia mawhai ona no fauta iai malama le mamalu le tunu. Pe whape whea ona tātou sauniuni. Ia avese tātou application lai te lele amanoso o le vaenga mua lea. They call it the character po o aia e a fiaila le tūlanga lea. They look at your past credit history. They look at your current credit history. And they, o le mefo ila lea tūlanga ia a whaina i le tiritilo le bank. O le ala le lato perceived credit worthiness i lea lualuanga I luma. O tūlanga lai e a fia ile stability o le tato ngaluenga. A whape tiritilo atu whale tupe sole i anga leo ngō masinga I le ngaluenga. Ia toi alu I le ngaluenga. Toi alu I le ngaluenga. They usually would like at least a solid history of 3 years. Within a whape o lau suilo ngaluenga o tasi ele whape la lea iai. But so long as e malama mātou pēna aiseana na suyai lau ngaluenga. So a stability of employment e tā ua tele. I o lesi tūlanga is the stability of le tato melena no whai or residential. A whaapea e tilo atu le bank e whaisina vai i ngā korumasinga I ia.
e toi alu o sifilo address I ona o tuainga e fasilingia pe ai sea o le sifo ila mea e include le character o le tato banking history pei foi ona sa ua isi tato polo kalame I e ta ua tele le tilo I le pe whawhepea ona run le tato banking account ta pe tele ni tato afterpay o tuainga mea whapea o tato le buys o easy wangale ka ika ingo isi mau o different accounts le wo ta tilo le ya alu le Amazon maisi mau meu so these are normal things for ingale pe ye manatu mama ya ai tato fa po o mai account ya amounts la iti lavale every week we might be surprised on a titilo to add up o malava so o le situ langa le na o le situ langa o le tato credit history le foi na afia asia kilo credit history o le low score o le mawalunga la low score that is a good part of le kako character le fa pe la loifo le probably below 650 le tato score because manatua for o le overall score is over 1,000 fa pe la loifo le 650 it's usually an average so long as e malama mato pe ai sea so mole mamalu le tunu fa pe fia sia kilo credit history e mafaiona e sia kina for free that you go into www.centrix that's centrix.co.nz fa pe te mana o sin mai I can have a look and give you an explanation pe fa pe fair e to le upload credit rating e o le si foi me fa pe to le bank is do we have a lot of short-term debts le o mea ia fa pe ia fa ina le tato application ona e fasilingia foi fa pe o le ala fa le tato mo kesi o la yeso na fa inga pe fa pe le suia le tato habits of constantly borrowing short-term debts ona o le mawhaiona whaina I le tato affordability le alualuanga I luma. Tu langa wha pe o le puipuinga lava mo le mamalu le tunu. Ina ia awane e yaise wha le tonu le alualuanga I luma. So these are all part of the character po o tūlanga e leiona titilo mau I le bank I le tato character ma me wha pea. Malo, whawtai ese le taua wai taulola le mele o le stability of work le lela wa mai nei e longo fia la tangata le tawhia fia tupe e whamatu mai ai tātou pe a whaisi tātou tausang e ono masina I te iala e wanimo ono masina le singa ruenga e o lava le me te nofo ai e le atos tausanga e toi sifi e whapea fo la mafofongo le whale tupe e te whemaumo wai a whapea naro winga I lo lava tūlanga whale tangata. O lo winga e whapena fo lo winga when it comes to money. Ia ona le mauton waila ia le o le whale tupe pe whaatutua ina le tu inatu sa vai ngā tupe tele ia te oe ki ka aro ai. Ia no whalongo le yama na la vea I la u whaasoa le siaso. Na u manatu I whapea ua whaia le malo se tu la fono. It's like almost an invasion of your privacy. E o lava your regular coffee and your lunch wa sawa I lunga. Wa I loa lava financial institutions your habit of money usage. Ai la so taltalunga o se mele leile na e a o ina I tātou to manage and control ourselves in terms of bad habit of spending. Ye whaftai te le mo le fasili, so le vaenga le na whai under the responsible lending. Le wa yeisi no na suinga le vai tau le nei ona, that's probably about 2 years ago na pasi mai le legislation le, under the responsible lending le na matua I au ili malava e o I te mai kofe ma mea uma whapea ua, so the financial industry actually kicked back. Ona wa faisi na whaingata ole one of the arguments na ave ia e mo ia e o lai o tangata e whaatau takeaways ma me whapea. But when they actually have a home,
most people will actually shift their habits. O na o la e pe a la whaingo fia e leo iei tele se commitment po o se tūlanga o iei whapea le housing. O tūlanga whapea. O lela wa iei sina lenient la i titi whapea e sa oilau saunoanga. Sometimes it is a good thing. It's au mawhai mo tātou lava ia le alualuanga iluma. Yeah, because when we retire, if we shift to tātou habits ma tūlanga whapea, it will actually have a ripple effect i alo mawhanau. O tūlanga whapea if pe au tātou lewa ia tātou whanau le nei taimi if we change our habits. Most of the time, it impact daily alo mawhanau. So sometimes e mo ia e le fia hui tātou isi taimi me whapea. But it is a good thing in a sense o le pe ila ia se whaatasa mai. Be po le a se tūlanga mawhaiona adjust ile tātou spending so that we can put money into something that will actually increase in value going forward. So in mawhaiona ona iei se a seka pe iei se benefit mo tātou walo mawhanau ia o te msalo tātou umanau mai New Zealand mo le leo ainga ma le aloa luma o walo mawhanau ia o isi atu langa whapepe i ti ngā isi taimi, but I suppose there is a benefit to it. Yeah. Mana ia tele o sa o nofo a foi ma fai e la fa so elisi aso. Na o manatu ela ia le pe ua soli e fa le tupe ma financial institutions ia se tu la fono le ai tau o tangata. O so e vale ai e mea uma, ia e maua uma ia fo i male au peki TAP mala. Ia e tau o tele lewa ta fo i se male character, capacity, capital deposit. Po se tupe fo le down payment o le deposit, le uma fo i tatal noa. I tatal noa le collateral. Ia po o se aseta fo i au mai e whaaliliu o se tiposi e so ni le mele i le whatauina o se whale. Ia, whatai mo le sili o te mana tuele tele o taimi o tara o mana tala no ai o le collateral man tua foi o le la a mai o le au mai le whale tupe whaatau wai le tātou whale. So o le whale la po le mauta le la mana na o tātou e whaatau. It's a tauona acceptable pe malilia iei le bank. It is an acceptable security. Foina le mo le tupe le la au mai la no mai e tātou. So o vaenga mele tā ua lava most of the times a mai le tātou conditional approval po o le tātou pre-approval mai le bank. This is one of the main conditions po o iainga. Le au mai ai is the property to be purchased or the new property must be acceptable to the bank. O le mela le kawai le collateral le. O mela ia tā uai a whape e vaai se whale whaatau. E te tau lava na au mai mo mua le sale and purchase agreement le wa saini o tau ma le a foi. Ma le vendor through the real estate agent. E ave le bank. Ono ile sia ke ia latou. Pe acceptable le whale le la amana na o tātou e whaatau. Ina ia whaonga ina mo le as a security for the funds. O mela ia ta uai le sirisila whale leipe. Are there any unconsented work? Po iei ni tūlanga o le whale ele iaisona pe mika au sa ta sauna whaise pe mika. O isi tūlanga whape tiritila iei pe is the house livable? Wa a whape whaile AFP require my ile bank say full registered valuation. They say what highlights my yeni to langa for ilo le fale is in a bad condition. It requires a lot of renovations. Po se fale lenga aile ima fayona movie ya yes ainga le fie fatawa. Are there any defects? Is there a leaky home? Se me fa bear or maintenance umalava le fale pe. Therefore, if I say building report, which is something we usually recommend you look at, e mawhaiona highlights mai yeni tūlanga o le whale lea pe acceptable. Overall, the house must be acceptable to the bank. O na o lātou lea la a whaonga ina e secure ai le tupe lea la ana no mai e tātou.
e whaasawai le tātou whale. Wa tai fōringa mai pe o se a se ta fōle le vatu e wha mau ai se mea. Ia ai lo fo e tupe. A e taulana i se value ma se worth le lei o le whale leo le a whai ile dio lea. A o le i wha matu i nātu se tupe i le a inga le wha tino e la tō wha moe. Tā ua tele. And some of the conditions of the approval, alawa nisi vaenga e te tau peo o na whaamana tupea o mea nei e tau na whaamaliaina a o le I taliaina. Yeah, there's two parts to the conditions, or there are conditions le au mai le bank, which it could be that they want to confirm a mea o lo employment, you've been there for that length of time. One of the conditions is it could be pe o le melena tātala no le collateral pe acceptable le tātou whale le la whātau. One of the conditions could be that you close and pay off any afterpay or any easy pay or lay-bys. One of the conditions could be that you confirm pe wa isi taimi e lai mana na o lato e suspend le lato KiwiSaver confirmation until they settle into the home. Yeah, that could be one of the conditions. So conditions la ia e mawhai e tātou na control. O isi conditions that's part of the o mea titilo yele bank is the interest rates. Yeah, well, on mea it fluctuates depending po le ale mele tu po le marketi. Yeah, pe o le walu I lalo le tato OCR po le tato official cash rate le nei aso. Yeah, o le fo yele expectation already e lua banks ia wa send mai lato notification ia mato. One or two banks have only o le fatu a drop I lalo lato floating rates. Our Lisi Bank, yeah, or lower drop ilalo to fixed rate, so be esele responda a banks ile OCR le walu ilalo le neyaso, yeah, or lesi condition it tilo ile bank or le marketi overall, the housing market, yeah, and determine my le bank be are they comfortable to lend at this point of time, yeah, depending on what's happening in the housing market, yeah, or lesi to so external conditions here le mawhai tātou na control. O lesi condition in mawhai tila yele bank is o le economy overall. They will tila yele bank, how would the approve mai le tātou application, how would those conditions impact le tūlanga lea? O lesi po condition e tila yele bank o la tila le tātou soifua ngā lulue. O mele tāu ai le a fa pe wa limas pulu ia le soifua tātou a le fatu a apalai. Ia o mea ia leina limiti mai le banki, so say me le tātou overall term. Yeah. O na lai titilo lātou, the nature o le tātou ngaluenga. Yeah. A fa pe we're in a very high labor intense job. Yeah. Then wa limas pulu soifua tātou, the bank is likely to limit le tātou term. It is fulu lima tausanga or even lower. Ona lai titilo le bank. This is a condition e le mawhai tātou na guarantee. Pe sustain pe tātou le soifua maloloina o tātou na whaingaluenga. Or other afa pe o le tātou ngaluenga is in teaching. There's likelihood e mawhai le banga extend like titi atua. Ona lai it's not a labor intensive. Tūlanga o malawa ia. It's tila yele bank, and that's all part of the conditions. The overall, e au ili ai pe ai le finalizinga le lato filfilinga o le approval le tato application. So really, it depends on where tau o te lo soi fu malolo ina big talk because e fu for ele for tupe le umio le lifespan, the working life lo tilo va pe lo limas fu lo minga to fu to sanga le to le manos fa wa wona nga le most likely te o va ve fo le malo pe ma ai pe o la se me tu poi io ni me uma ta tuti ele ma mafa ya itato fo ile but really is they're trying to source out your capacity to be able to pay back the loan and service the loan payments or tupelena no mai
e se mana ia, ta ua tele le whaalongolongo mai al tātou o tunu. O nei mea uma, o ai inga uma sila matanga i ele whale tupe po tangata ona ia tupe ia o le a tātou no mai ai. E lou tu ai ngā tangata. E loa lava e lau spending o lau a mio. First foi. Era wa po e mai umai o mana po e mai al bank ia le tu ai ngā tangata i ita. Mai loa ai o ta habits i mea ia fe e matele e la ta spending o me e mwhaina la tau tilo o le ale teimi tau no umai le tupe o le ale me vave ina alu ese le tupe po fea le me le anga i e tupe so le kafe so le kou whai kakala Ma na ia tele le talanoanga ona wa oisi foi condition fa pe tilo i le bank pe avatu le tato application o le tamama le tina i manialo o isi foi conditions ia tila wili ile matou ma tilo ile bank o le ala o le ase tatou exit strategy o le ale tatou plan pe a fai ai paini a inga o le whana so how is mum and dad going to sustain the repayments pe ale to ye tame tu sa tulanga uma lava ia e wili ile uma ona e iai fo ile fai te tenga o le bank mama to for to make sure o le malama le mamalu le tunu. What is our plan? I guess so le sitaimina e la yona o a fa malama le mamalu le tunu. A fa pe o le fenga luenga o matato le taimina is a really good time to try and pay the mortgage off a lot quicker. Ina ia a fa pe alu a fia faini a ingo le whanau. O le mawhai tātou na sustain if the mortgage has gone down a little bit quicker. O no tūlanga whapea, this is where if e mawhai e o na whaatala noa tili po le ale tātou plan wa isi teime pa mai sore kua kere fo ngā mau facilities But really, it's so interesting, le teime mo na whaatau e lo whale. O me umane ina, ai te iwa toi pop up for ia, sa utoi mafo fau i se si investment property. Ava pesoli, rai whara koe wako koe but still, it's the same process over and over again. But the financial institution now can have some sort of trust in you because o lea lava e sustained ma maintain lava ia le commitment o lo whaia i le whale lea ma le nonga tupe sa whai. Le whafonga be le tunu o le mātale noanga le nae ma le whiunga le whaletua ia e mele palamo ma le tātou porkalame o le malu i whale. Le telefoni le nae te bala au i ai ia ma whasiri fo i so se mea e te fia malamla mai. O lua fitu, valu tolu fitu, valu fa valu o. Ia, whaafteitele lau whiunga le whaletua ma le teitai o le tātou porkalame. Ai, la foatu le avanoa, whaamanuia fo i le atunu, ma malo longa ina ua Gagaifo Faiva o Samoa, i le nei fo i asolulu. Ia whaafteitele lava lau whiunga savea mo le teitaina le tāpo kalame ma le tala noanga i le nea fiafi. I o le manatu lava ma se nau ta inga ina ia pa malama atili ma fsosani le mamalu le tunu ina ia pa lau tele nisi mata upu ia ai lava se fsili ia o lo ava no lava bili mai e whaatala noa ma fsili e leise fsili e le aison tali o le o nanga lea ia nau ia sosani le mamalu le tunu o le telefoni o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o ia manuia tele ia malolonga le fiafi ia so i fua ma ia manuia. Tāwhtai tele lava manuia le fo ia tui maonta ma lawa ia whapena fo ia osi ngā taulanga o le fiafi ana nei ia ma malolonga fo i le pō tāwhenua i le vaya sa fo manuia fo ia fuafuanga alu mamau ia ole o ngā tutonu o le nei vai aso maso toi tātou whenua i pēa whaasoi fua ia. Ia le nā Samoa, talanoanga fo i wama. Mo e fo le ata le leia fiafia wā. O me o fale tupe e su e vale. Ai le o se tūlanga whapena, o le alofa i a te oe. Ina ia mawhai. Ona e ngā whatia se peimeni o se no ngā tupe tele na mai a te oe. Ai le leifo i a o uina i tātou. A wai tofu i tātou, mo tātou winga fo i e pe fōringa mai ele amana ia. A o la lava ta te spenda i lava le tupe. Spenda i lava, ia mos whati te inga fōi.
ia te ula tau ia. Ia o le bad habits na, o le whātau o le mo le te pā. Ia lua le fo i teimi. Ia o nofo ia o le o toi whātau se te pā no le ino leo al watu nei. Sa ula loi Wellington le vai aso na se ima vai atu nei, i le fontanga le pale mene. Ai o te sau e whātau ia le meo le pepa sikaleti vātu le whaafonga mai le atunu. Ea mai le pepa sikaleti. Lima sifuru ma le iwa tāla, ma le iwa sifuru sene. Koe kiki au koe kongi aile a. Na tūlo la ia le a walulo a. Whaku ka whiwhi. Lale me le whaongo se furu ka la iloa. Ta ino inoi. O so e umai o fia ula e ngari kaungkao le mea. Ai laa mai lo e whafori whari. La tātou o le malolonga so e ma tātou telefou. E vai whanua. Wha moe. O le ato e fo i mai. Wha wau le ngai fo Faiva. Awa te alua se le aso le nei. Le ngau le ave se istangata. Ia le mata upu sa o tala noa tuai. I vaenga e wha. E te anga waa ai i le apalai ma le tātou Citizenship New Zealand o Samoa. So don't go away. When we come back, we will take you down that memory lane from yesterday so that we can break it down to the nitty-gritty of the bill with the 4 eligibility criteria that will go on. Okay, we'll come back. Ali, limai pinye, limai pea, limai kama, limai pea, limai oi, limai whapea, tifo fole saure vai langali, aleli, la asmea. Limai uncle, limai auntie, limai mama, limai papa, limai oi, limai whapea, tifo fole saure vai langali, aleli, la asmea. Maro le ngā rurua whaatal whātu se whaapoponga le nei o tala mai atunu e mamama le Pasifika a le Radio Samoa. E momo atu I tala mai Israelu ma le panona, ua whaamaria mai e Israelu o lātou māriria I le tau fia o whitawinga ma le Hezbollah, ma ua whaamaria mai fo I le atulanga le Presidente o Amerika Joe Biden, e whaapea ua māriria Israelu ma le panona e whaamuta be singa.
O le mai o le palota na whaia le kapeneta o Israelu lea saranafi i le mata upu lea ua whaelo mai ai loa lea malienga ma lo wha o pewe singa i Gaza a o siria ma le fast food wha afe tangata maririu fua i wha maumaunga ma le mtanga rengo le soifua malalo i na Palestina. E manatu nisi sui o le whale pae a Amerika o lo o au fia ia feu tana inga o le taunu o Israelu ma le panona i se malienga i wha muta i whitawinga e maua i fo i maseava no se tūlanga wha pia mo Gaza. O nisi vaenga o le marienga e pe ona riputia le CNN, o ta uai e te tau ia Israelu na AWS umamaya na vaenga au, mai le tu i saute o le panona, mai na o le pau vaenga au e te tau ona ia i le tu i saute o le atunu ulea, o le militeri le panona, ma vaenga au a malo au whaatasi e tau sia le file mō. Mai Pakistan, i le bevese rotura i mai le atunu ua whaeloe leo, na lātou ta whana kasa whaatangi mata e whaata apea i lātou e lango po supporters i le taitaisa iei mua le atunu o Imran Khan leo lo whalepui le teminei. Ma le whaamoe leo e tau fia i tangata ia mai leo lufale atu le lau mua le atunu leo lo whata ua ina ua whaatulanga i sa lātou whinau e tatala mai i tua lea taitai. Walipotia e whaisi mamao no fuanga na malanga nei le to tele o lātou ia, ma whaapoto ai Islamabad, ma o lātou te ena ia sa tui na ia leo i vaenga e whaangata ai ia a lātou whinaunga. O le savali umi po le Long March sa whaia le vanga whaia Imran Khan na whaia tonu le teimina asia nei le presidente o Belarus, Alexander Lukashenko, ma wa whaamania mai leo peto tasi se manu le malo na mariwai, ma isi o lo manu nua o no whinaunga mai a tangata. O sidia ma le tausanga o whalepui Khan, o no lo whea ngai ma le sidia le se lauri maspulo morianga e sori ngā tūla whono na a whiai ia o lo whinau mai na vanga whai, o mea uma wha apolo kiki ua whai o na wha whalepui no lātou taitai. Mai ei kupito e whaatino maririu ua mawane mai le vaa e whaewe iei tūrisi le sa maa ngoto le ngā taifale o ei kupito le Red Sea e to o fitu isi o lo tau saidi a pea. Whai mai le ripoti le tamai o lo wha awauso e suenga e to o lima isi tangata na maua o soifua pea e to o lua tūrisi mai Belgium, tasi le Swiss, tasi mai Finland, male ei kupito to o tasi ua ato iei le to o tolu tangata ua lawe ina mai i lea vaa. O le Sea Story le ngō le vaa na sa e le asonga fua le vasa nei, lata i le Sataya Reef, au ave atu e tūrisi e tolu tasi mara u whenga ruenga to o tolu. Na afia le vaa i ngalu maururunga masae ai, ai whato a mata le whainga malanga. Na lawe ina maitanga te to ruasfut valu le teimidea e whiololo manuanga, ai whaawau pēra sa i ringo isi, rea la ua tā ua mai le ripote o pitora tamai e to o whātino maririu ua maua. O le lua i reo vaa ua sa i le o ngā sami la balea, o le isi vaa na sa e iai uni le tausanga nei, ai le ieni soifua na maumawai. O le to tele o tūrisi matangata tā whawhau i ei kupito e fia, e a ngā i le whae tūrea mō mai moanga, o na stasi reo matawha ioi o lo sosoan tele i le tamau a inga o le atunu. Mai le Pasifika i Fiti, wa ripotia i eisi marianga fōtau puipuinga wa sainia e Fiti ma Amerika, a o fuafua ia whaamtalanga, e whaawau whaamtalanga e whaatatau i popolenga i a saina. Whaailoa i ripote le Radio New Zealand le vasa nei o le whaeroa inga le pāremi o Fiti City Veni Rambuka, ma le sui mana malo a Amerika i se whalitani malo le tu sisi fo Fiti le whaaiunga le vaiaso, wa saini ai le marianga. Wa fola ai le atu inane a Amerika le 5 miliona e fesosoani le militeri a Fiti, ma saini ai le marienga le whaafaingo fia iona fesosoani mai Amerika i a Fiti, ini tūlanga o ni whaalawe whaafose i ala le sapalaia o mea mana o mia pe o suau, ma sapalai o mea mana o mia mo le soifua malaloina. Ta ua fo le isi vaenga o le marienga o le whetu na i lea o aia inga mo le malanga mai o le militeri a Amerika i Fiti. E iai whaamtalanga o lo fta ua ina i le na o Fiti le tunu o le Pasifika o le awhai ai lea marienga a Amerika a iai maisi a tumotu o le Pasifika. Tala muli mai New Zealand, o le auta a alo whata wale polo mai le Pasifika isi sui o lo tūranga le leire tau mawhai, e le i whaia ina lava le tau sinionga o le ulua yaso le World Bowls Champ of Champs o lo whaia i Browns Bay North Harbour. E mai ata alonga i le asana nafi e le i whaia ina nisi auta alo mai tonga, pe o Milika Nathan, ma Joy Barrocks mai niwe, whapea te okotai Jim i le tupau tamai tai i le vaenga tai tō tasi. I le tupau ari o roide na ape au mai le atukuki e le i whaia ina, whapea fo i Niki third mai tonga e tasi le malo tasi le whaia ina. E to o luasful riva ari i matamai tai e to o luasful whamai atunu e tolu se fulu o lo o tausinio i rea wha moe moe, mai iwa ta amusanga
tolu aso e whaangaso roi ta alonga vaenga te tasi au le i o atu i finals e whaia i le aso tō nai. Tala nara Radio Samoa mai atunu e mamamara Pasifika mo lau whaafonga mai i le nei fo i aso. Radio Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Talofa! A few mai, tala mai au, i le tato whale oloa o le Taro Market. O oloa umalo o maua i le Taro Market, e au mai sa o lava mai Samoa. Maua le talo, ulu, esi mato i pula manaia. Maua le umu tamu mata, vai Samoa, ama Samoa, kuku Samoa, kipsaina, mas popo, kuku Samoa, tawanga. Male, telo isoloa, aile ngataina. Olo iai fo ilo ofisa o le Samoa Finance Money Transfer. Mo tupe lafo i Samoa, America Samoa, ma Ausitalia. Se tali mai ile umatu. E ma fai fo i ona fire bookings mo le fale tali malo o le Samoa Tradition Resort i apia. Maua le discount fapitoa pe a failo booking i le Taro Market mo le fale tali malo. Le Taro Market, unit lua pa lua lima Fairmont i Otara au Kilani. Telefoni valuono iva fitu 522 po le olua tasi valuono tasi tolu ono. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Toi whatalo whatu ma le nganga whaloalo ia ma le whiwhia telele i le Polokalame o le Gagaifo Faiva o Samoa i le nei fo ia wa uli o le aso lulu o ngā tutonu o le vaiaso. Ai, o le mea le whate ia i nei au. Whai mai mantua fo utou i loa o i le ofisa o le haikomsina o New Zealand. Lea i tafutonu lava o le vaenga lea sa iei le whale whaamsino fo i lea. Le la utou silsila nei iai. Mai saua i nale kiu mai le ofisa o New Zealand nei le tae au i Samoa. E tau i o le ofisa o leo fo i lea. I le taulanga. I le matautia, i le whaatumulia o tangata matutua. Ia whaatase fo i mawhanau isi. O le eme o antu e, avatu o latu pepe whanau na i matua, ia maata fo i le passport. Whaalongo le lei lava i aso le nei langa e tā ua tele. O lo e fo i wha moe o le tauli tu la se teimi tātou te whiloa i eima le to whai a tele ai. Ia ma wha manino e fo i ma wha ma lama tili. Ia le tūlanga o le tātou ma tā upu leo o le Citizenship ma le tātou lotu whaafetai. Lela, te o toi wawa ai tasi atuai nei ia whamautu, ia le whamaumoilea. Ai ai le tātou talendoanga ma le Henderson Cars, e wha ma le tātou talendoanga ma le sunga, ia po le fionga fo i le teitei fono le nā, o le tātou Pacific Leaders Forum. Ai, e whapea nei mua le whamtalanga.
Le se tātou se e mua tu le mata upulea. O le Citizen. To tele la tangata la wanga ia tu ia o nisi o nuu pe o le fioanga vai e. Fe mai nā le to lima tangata o lo to toi o lea fioanga o sta mai fits fuma lima tausanga. Ia manaiti nā wa o le tai valus fulu tausanga le matua. Awane i ave se ina le mata upule nei. Whalongo. Apply for the New Zealand citizenship if born in Samoa before 1949. Pea whai sa e soifua i le tausanga lea. A whaiva sa lau fast full ma le valu. Whafonga la ia. You can apply for New Zealand citizenship if you were born in Samoa on or after the 13th of May, 1924, and before January the 1st, 1949. Or if you meet one of the 4 eligibility criteria that I'm going to read you. But my laia, e mawhai ona e a palai mo Citizen New Zealand. Pe a whai sa e whanau i Samoa, i le aso se furu ma le tolu o me, a whaiva sa lau luas furu ma le wha, a ole i o i le aso mua o Januari, a whaiva sa lau fast furu ma le iwa, pe e te anga waa fo i se tasi o vaenga e wha anga waa. Lea ole au whaitau i natu whafonga le mai, ole upu i le upu. The English word to the Samoan word as it is, literally meaning, o stasi na o vaenga, lea mwhai e una whamtala ina, ma whaawinga ina, ia se tu la fono e pasia mai tono le maut fono ma le pale mene o Samoa. The ways to interpret those pieces of legislation in terms of the literal meaning of the word. To apply for citizenship under Section 7A of the Citizenship Act, Western Samoa Act 1982, you must meet one of the eligibility criteria. O se anga waa e te tālusanga ai, mo le Citizen New Zealand i lalo o le vaenga fitu a o le mata upu ma le tulafono o le Citizen Samoa o le afe iwa salau valus ful ma le lua e te tau o na e whaafonga le lei i se tasi o vaenga nei e te anga waa iai. Check that you meet the criteria and have the required documents before you apply, then download and complete an application form. Siaki mua, pe e te anga waa i vaenga umaia, o na sauni lo lea, o pepa, ma mea uma e fsiringi ai o ele ofisa. Ia ona e tango la ia lea e download pe awha i te alurunga le website. Download the application, ia po o le form, e whaatino ai ia lau tārsanga. Now the cost. The application fee is New Zealand dollar 204.45. O le tau o le tārsanga e lua se lau ma le wha tā la ma le wha sulima sene New Zealand. If your application is successful, you will receive a full refund. A whai e manuia, matalia ina lau tālusanga. O le nā lua se lau ma le whātā la, ma le whāsfru ma le 5 sene New Zealand. O le a toe whaafo i atu i ate. Oe. Lesi foi upu. If you do not meet the requirements for citizenship, you can withdraw the application and get a partial refund of New Zealand dollars 136.30. Ai a whai, e te le anga waa i vaenga ua tui nātu i le nei tu la whanol Citizen New Zealand. E mawhai o na toe ave i tua lau tālo sanga,
mai o le ato e whaafo i atu i a te oe, se vai ngā tupe e se lau tolu sifuru ma le ono tā la ma le tolu sifuru sene. Le nā, tātou se e mai loa i le vaenga tā ua lea. Eligibility criteria, vaenga mua. You must meet one of the following 4 eligibility criterias. E te tau, o na whaamaliaina, se vaenga o le tula whono nei e whāvaenga, e te anga waa ai, e apalai pe tarusanga mola Citizenship New Zealand le whāto apasia nei ma vema tula whono. Criteria mua. Vaenga mua, o anga waa mua. You are eligible for New Zealand citizenship if you were born in Western Samoa on or after 13th of May, 1924, and before the 1st of January, 1949. Wa whapea mai le vaenga mua leo o anga waa. E mawhai ona e anga waa mo le Citizenship New Zealand, pe a whai sa e whanau i to tonu o Samoa i sisifo, i le aso sfuru ma le tolu o me, a wheu se lau lua sfuru ma le wha. Ia, a ole i o i le aso mua o Januari, tasi le a iwa se lau wha sfuru ma le iwa. O maua mai. Lona winga atu usisi wha umpunga. E te anga waa, pe a whanau. I le aso sfuru tolu o me, ma ngā ia tulu lumanai. Se ia pa ia le aso tolu sfuru ma le tasi o te sema a whaiva se lau wha sfuru ma le valu. Maua? Criteria mua lava le nā. Pau ale nā. Tasi ale vaenga e au tū iai ia le anga waa lea. You are eligible for New Zealand citizenship if you were born in Western Samoa on or after the 13th of May, 1924, and before the 1st of January, 1949. O lona winga i lato uma na whana nau le aso sfuma lua o me awhiv sa lau lua sfulu whaat o tua mai o sfulu tolu lea. A ole yo le aso sfuma tolu winga tau te le anga waa iei le mea lea. Na wha nau le aso sfulu lua. A ole tu la whono le wha maluina le aso sfuma le tolu o me. Wha mole awani avseina le tala le atou sa vea i a te oe. Ma le tamā, ma le whanau, po le tina lea o lo wha longa mai. Ona tātou se e loa lea, anga wha longa lua. Eligibility criteria number 2. You are eligible for New Zealand citizenship if e te anga waa e avea o se tangata Citizenship New Zealand ia pe e te tarusanga fo i lalo tu la whono nei pe a whai. You are a female pe a whai o oe o se tamaitai po o se tina. And before the 1st of January 1949, you were legally married to someone who meets eligibility criteria 1. E te anga waa pe a whai o oe o se tina masa tamaitai sa e whai pui atu. I se tangata sa soifua a ole i o i le aso mua o Januari a whew salau fast full maleiva. Tangata la ia e anga waa i le anga waa mua. Ma anga mua. Toi maua mai, toi whamtala atu. E te anga waa. I le Citizen. Pe a whai. Na e whai poi po atu i se tangata. Na soifua i le aso tolus fulmaletasi o te se mawhiv se lau fast fulmale valu. Ia, whikai wholai oi. Ina ia manino le malmalama. A whaila na e whanau le vai teimile na le aso fulmale tolu o me. A whew se lau luas fulmale wha. Ia na whato a tasi lu tausanga. Anga i le whew se lau luas fulmale lima. Whato atasi le tausanga le tangata.
A le fe mai le tulafono. Se I vanga nala, whapelena whanau le aso sfuma le lua o me, a whewsalau lua sfulu ma le wha. A wa e whai poipo atu is tangata, na whanau foi I le vai teimi lea. A o le I o I le a whewsalau wha sfulu ma le iwa, le aso mua Ian Wari. Vaenga tolu. Eligibility criteria number 3. Tasi la lea vaenga o lea se ta iai ia mawhauwhaunga o tangata, mai te tau na whamanino ma whamalama linu ta upulea. You are eligible for New Zealand citizenship if your parent was born in Western Samoa on or after the 13th of May, 1924, and before the 1st of January, 1949. O mana tua Samoa sa autala noa antulu mata upule le aso nafi. O le Mr. Lilo leo le tula fono le sa tātou te talo ai, ina ia a fia ai ma whanau, po o suli o I lātou sa soifua mai. I tau sanga ia, a whewsalau lua sifur ma le wha. I le aso sifur ma le tolu o me se I o I le aso tolu sifur ma le tasi o te sema. A whewsalau wha sifur ma le valu. Lea ua manido mai I. O te le loa pena mawhau le lei tangata ia na tūsia ma pāsia le tūlawhano. Lea la si pela mai I. E te anga waa pe a whai o lauta māma lautina na whana nau I Samoa, I sisifo, I le aso sifuru ma le tolu o me. A whewsalau lua wha. Ma le aso tolu sifuru ma le tasi o te sema. A whewsalau wha sifuru ma le valu. Tau whafonga lei. Vaengalona lua o le anga waa le na. You are eligible for New Zealand citizenship if you were born before January the 1st, 1949. E te anga waa foi, mole Citizenship New Zealand lea, pe a whai na e whanau. A ole I o atu le aso mua Ian Wari, a whewsalau Faiva. O lona winga, o pepe uma na whana nau muri I le aso tolu sifuru ma le tasi o te sema a whewsalau wha sifuru ma le valu. O I la tau fo ina, la tau te anga waa I le sitseni le nei. Don't get me wrong, I'm reading you exactly what was sent from Parliament and what was sent from the Division of Internal Affairs, for the DIA. E matua ta ua tele le moni ma le wha maoni o le wha li liwina. O mata aupuria. Langa o le tūla whanu. It's already been passed. Ioi. I le mawhai la o na wha li liu se vaenga. E nisi upu. I le mawhai. O le matanga arbenga o lo susuaina, o le mata aupure nei, ma nei tūla whanu na pasia ma wha uinga ina, o le tūla, o le vaenga. O le Department of Internal Affairs. O le matanga aruenga o mata upu tau ile loto I fale o New Zealand. Ia na saudola ia leo le vangalo na tolu o le aia inga leo. E te anga waa e apalai mataru sanga molasit seni New Zealand pe a whai na e whanau if you were born in the British Empire. So se stete lava lao malo le taupulenga peletania. Na whanau le teimilea. Pe whapea o lena e iai. Ai te wai whanau. I so se stete au stete limas fulma le ono. Lea na taunu watu I Samoa le fontanga le jaukam. E te anga wha. Noi. Po o stanga te Samoa na e whanau ai I atunu unai limas fulma le ono ia. I le teimile na aso tolus fulma le tasi o te sema afef salau fas fulma le valu a o le I o I le aso mua o Ian Wari o le tausanga fau o le afef salau fas fulma le iwa. Get it? Get it, my son?
E tā ua tele. Ia marmalama iai. Nisi la nei o atunu una e lima sfumaleono le toi tau whaitau ina atu wailingi Samoa na o ina atunu umanu no foma whana na wai. Ia. Telefoni le nei, tusi lalo telefoni le nei, e tā ua i lo wala au iai i te tonu lavo ni usida lava la tau ia o le o valu salau. Pea whai awa i le marmalama i le wha liwi na atu e savea ia te oe. I le upu ina ia e manino marmalamai. Wala aula ia leo le telefoni ia le se tongi o valu salau, lua, lima lua, tasi lua. Toi fa fonga le numero na tusi lalo va leo ki va ku kwa ko ke le lo ka mo e fo ma pengi ma fa si pepa a pe ka ko ku si lalo me le pelo mo le ka ko pula ko lo polo mo nga la va ko inga disco mo le pengi o valu salau lua lima lua tasi lua siri uma lava na te nofa ma o pa fe te le marmama ia ta ale le na o fafo atu o New Zealand. Numero nei e te wala au mai ai. All those who are living outside of Samoa. Ele le tātou Samoa le nai o ane i le official high commissioner o le malo New Zealand. The New Zealand High Commission in Ampia. Ia o le na o lo o iai le tātou official le na. Those outside of New Zealand ring this number. 649 339-0853. Ya, si baba yatu. Taluai ngalwenga. Femai. Tavia, what about us, our family or families already applied under the 1982 Western Samoa Citizenship and were granted New Zealand citizenship? Are we entitled for a refund for what we paid per person? Leai. Le se refund to whai o tau na pawan mele whai ne o le refund lea mō tangata lena pasia i le lua afe lua sfuman wha. Sorry, Paulo Faliniko. Ia, o le tali atu le nā mo. Oi, o to ia ngā utawai. O le a le website e apalai ai, mole Citizenship o mātua e anga vaafa mulmule. O le a le website, te uma watu le website ia te, oi, o le website le, malato emaili, oi. This is the email first. O na whaasino I whaila ia le lato, ia le website ia te, oi, citizenship.dia.govt.nz. Ia whamaitalu ai ngaluenga. Ngā whāngau I kukuila mai tangata ngā whāngau I upolu I le vālea a whai e te nai whānau I tuila mai tangata na whānau I upolu. Ia na alula ia lea I le criteria number 3. Criteria number 3 po le anga vaa numero tolu. A whai o lou tua a sa whānau I to tonu o Samoa I le aso sfulma le tolu o me, a whiwsalau, lua sfulma le valu, a o le ioo. I le aso mua o Januari, a whiwsalau, fa sfulma le iwa. Ia. E te anga waa iai. Pe a mawhai. Ioi. E whai mai a te pola, ma lola sa vea le soifua fasili, ma le wha alo lava. Ai aka ngaka ia ua mali liu. Ai nga o lako whangau lea e soifua mai. Please, wamuna utali atu le mea le nā nafi. E le o tala noa mai le tu la fono I tangata ua feoti. O lo o tala noa I tangata o lo o feola. Ai, e mawhai o no tau tangofi. Now, le vaanga lea lono tolu, this could be the test case of this eligibility criteria. O maua le winga le upulna. O o le a su e nai le malosi o le vaenga lea. O le tu la fono, pe a fai o lea ua spela mai, ma tautala mai le tu la fono. A fai o matua. O lau ta mama lau tina sa whana nau I Samoa I sifo. I le a so sfurma le tolu o me. A whewsa lau lua sfurma le wha.
ia a ole io ole sumo mo yan worry afif salau fast fu maleva olona winga e te alu te fsiringi ona mata upulena le was spela mai e te anga vaa yai na paulena o tala le avatu pe no fayatu. This is the mystery about this bill, because none of us ever thought that this will be inclusive and included the descendants. If you are a descendant of those people, but olena no ta umai afai olotama polotina sa fana weina. Ya leo fatasi mai lo uso. Ja, watu le ftelenga le mwenga to fai atele ai Edwin Puni o le te fono o le tātou maftanga o le pi fala Pacific Leaders Forum ja elfi ai tonga tātou Fiji Tuvalu le atu Solomona e o lava i Papua New Guinea lea sa tātou lango fatasi ele ngata o mea sa fai le lo i le tuua o le malo ia whapefo i le asawhanau o le tupu o Maori. Ya ai mai se fo email o tato fo ye lunga nei fa talo fa tuai mal fa ralo e lau telenga tele ai ya po lo fionga fo i le te fono o le Pacific Leaders Forum a fio mai le ta por kalame o le Gagaifo Faiva i le dei a solulu malo se fo mnuia fa tele lava le ya taua fa talo fantu le fa fo anga o tato tulu malo fo lau fa te fo yo le wa afa le neva yaso. Ja, malo foi faaftai e apa tu lava ina ia manino le mata le vai. I le tele fo i o mata upu o lo o fesoua ina ai ia le tō whama le whautanga ma le moe i le tātou watunu. O tātou o ave whiau, tātou te saili, tātou te o atu e tufatu le tala, ma longo puia li i le atunu. Lea o tātou tau nuu i le tae au Faiva. O lo tāpua i fo i le fionga i le alori. Le te fono o le tu pao Samoa le fionga fpuleai semi fpuleai ia ma le faletua ia sene whaftai le avano o tātou e wheloa i ei nei mai o le lava ele i umare tātou ngarwe o tātou fo i mai Wellington ma le fu o le manu malo e ui ina wale tali atoa i le vaenga o le whaiunga o le Privy Council ai ua tātou, ai ia lea manu ua ulu. Ma tātia nisi me tā upo, o seisi whinaunga le nā mō seisi tae ao o lumanai. Ai mō le teminei, ona o le teimi e tā ua. O tātou mātua o lo oanga i pēr ina mātutua, mā fia i ngase. Ma furi i le tūnga mau. Ai le papa i lava. O lea la, ia ua eto, ia nai manu a miti. Eto ki matai le upenga mō risi vaenga. Ai avel fa mua i nai o tātou mātua na soifu o tonu vai taulea. Leo au tauli mai na nei, ia le tūranga o le whai unga aloa i ale palemene, ia ma le whaatonunga watu i nātu nei i ofisa uma o Ampasa o Komisina, whapena foi e le Department of Internal Affairs of New Zealand. Ma so se atunu olo iai i ofisa o le malo New Zealand. Sa noa, i le taimi na tātou i lalo ai, ma se i tātou toi malanga mai, ma le fu o le manu malo. Ia taua o le nei lava i te antu i le vaai ma le mafofau, ia tūlanga o le aso ina ua papai le tololongolona tolu. Wa mo ila foi o lea ua tātou te mai le amouta ma le amotai. Ia ai ia malama me tula mai pe tai. E wa mata sa nuanga mai ale national fa solo mai e mo mai te wai le ai o le ua tanto wanga i lava ina ia a mautu ia le tolo longo tolo ina ia ve ma tula fono mai e langona e tanto umo le moni le aso fa tu lia le tapo ingal tanto tunu mai au kilani mai Hamilton o Palmerston North manisi vaenga Wellington fo mal South Island es ele mena tato malanga tuai ai taselo tato fa mo e tomo manu mo Samoa ia o se langona fia mai o se vaenga fo e o le amana tu pe ma sauno fo ia su el parlamento o le melo le au fatasi le ia tau mo fa fo Samoa se mo se tasi
Oni fina ngalo ni vaenga whai I to tonu pale mene wa fo I ese o lanto longona ma o lanto fo te tonunga I matau petai. Ia wa alofangia le tua le tanto whamamweta wala utala le wa alofangia le tua. Nanga o fasi fulu wata usanga o asa mai e fai fo e lanto o fai langi e le folanga. Ia au lanto fo lo soi fo matau fai pea ia ai fa telo tatai mili ataua. O leo o fai tau ane sa iai le sa ili ngā malo lea. Lia lava. Ma stala whaasoro pito le a wha maumawina. O le a ola I fo ni whanau I suru ngā titi. O ani ngā luenga o le ai. O le a mana tua pea. Ia le tō tele o I tātou. Sa malanga atu I le awha moe. O le si vaenga silu na tā ua tele ai mo le whafonga mai le atunu. O mana tu I nātu. La o whaafitai ma le whaamalo whaapitoa e whai ai mau whonga tau mori whaapea fo I le whionga I le alole I ai maise o le sauwha inga. Le whono fautua ma le mawhtanga so whaatasi. Sunga I whaafionga inga o lo malu ai le atua I le tātou whai ngā malanga ma mea tātou te whaia. O le whaafitai whaapitoa lea I mātua mātutua ua lewa na sitiseni manofo mau I New Zealand nei. Ai a tātou tau whono, e le nofo ai. E awhiwhio mai. E malanga ma wha mlo mai I o lātou tau sanga ma ale ma le pula la ngoto. O le manatu ia I lātou le malulu I le tele o taimi tātou te wheloa ia I le maota Samoa. Ai o mai lava e tu mai. La sau tali tonunga. Ia nganga o ia ta mama ia tina mātu tua o mai. E osi tau langa mō isi ele I maua nei whaamnianga. Ia, isi ngā vaenga isi tau o le ngangol Samoa le ia taua. E ua I Samoa iai I le ai se manatu whaapito e mai se rava I lantolo so I kua New Zealand. O lala meo la tātou tu e malulu ina. E lala meo la tātou le tu e mukoe ai I lunga le awala I le pasi ma le waaleleanga I le lo. Peitai e mafua le ono le loto Samoa I le whaapito. Ai manatu mu lātou o lai lava I o tātou ele I Samoa. Ia mai o le langona whaafetaili nā awel whaamalope o na e saunoa. Whaapena fo I so langona whaamalo le au mātutua. Wa o le telefoi o teimi o le tātou o launga le nei li tau mwhainga. Ia o lai whainga luenga le au malolosi. Ia o le au mātua le sa kāku whioa I kau mwhai. Ia e whaongai le tua e mātutua ma. E vai e pe o tele ai ma le a taua ma le to tele fai ai a se ngā luenga le ia e fo I alvi inga le tu. Ma lia lava, ma lo whaftai o tātou nei. Tātou o staulanga ia ma whātutua ina fo I tātou o wana mea na e sa I tō ina ma olo mātua ma le tupulanga mātua le tunu. O whēla wali I, o tātou le basani o na e mamori le whi aumtoi au maile sa vali ma longo atu le atunu. O le mea le ua whaapea ma whaapea. A lea lau tau nuu mai le fiafi le nei. O lea lava ele I umala ngā luenga. Wa e fo I le tō whaa I le whautanga. A le tā whatolu o le sailinga malo ma le tai au Faiva. Le I tū pā o le Pasifika o whai au. Ma le mawhutanga whaapea fo I le whautua. O le a tātou uo e osi le tauranga. O le sauninga e momoli ai lapa o malo ina ua mai a le taua I le toe aso nai moa. Talai leo moenga le mata upu lea. Samoa o le nganga mawalunga ua tō manu ai tātou te fo'i e averevi inga le tua pe o na saunole I a taua ua atofa nei le aso parele nei ina ua mauti noa aso ngafua na te nei ua saini I le pule wha malu a le kovana silio New Zealand e ave ai matu la fono alo ia. Aso lua le aso ananafi o lea ua te tala tālu sanga. Ua le to e tau mate le ete, pe tau whai mai fwoi se e le tupu nā mea, e le ise mea ma whai ona to e whai e ua lewa na uma. A leo ua ngā solo lo tāntu, ua tunu o le ala le nā. Leo ua ma whai e ona whai atu se tala I le nganga wha alo. Ua atofa le aso wharele nei. O le a whai e le tāntu lotu whawhitai mo le Citizenship New Zealand. Mai wala au whaalolo tuwai lo tāntu o tunu. E mamalu Samoa I ona tupu mai se foi te teo e kalesia, ma le lava lo e kalesia.
tantu o se to e muli ala pala pol tau ai fonga Ni la. muli fa fitai le tua a le o to manu o le tu lai ono le tu lai valu le o le a faile tantu lo tu fata si tele le nei ma ua ma fai ona fa ngai le malu le kale si asfitu to tasi o le sistek i nai mangele numeles full fitu Cape Road i mangele whaingo fia lava ona sa ili mamoa. Mai o le atato poto mai, te ina o le tanto sauninga, o le mafutanga so whatasi, a whaiwhi au Samoa, whatasi ai ma le sunga le te tai au au le ka le sia sistek, lo iai ia le tanto whatsa, ia le whianga ie ma le tawatu le tunu ma le telo a tato malo, ia le fonga o le fonfofotua, le whionga ia le ia taua, a Seve Al Harrington o ia leo la whawhelo ia a tanto malo ma o leo le a maliu bai le sunga ia te anau tu yono ma e ta ua tele wa o to tele u whaalongo pea ia ai o leo le a tanto whai lotu ma le whai pule e ona le sa inga malo peo ni tanto lango iai o iai ia sui o le malo ni sila nisi o whai pule o le a ngai mai vainga whai esi o la whaatasi mai le fōua te oto le vala ulia o le whainga malanga o le a whiai au kilani le whionga i le palemia, le tamatai palemia le whionga i a whia mena au mitafa. Ia maisi fōi sui o le kāpeneta, ia ili tai tonunga o loo, ia ile lau le whia le sforile mai a lato fuanga o loo a whiai au kilani o le atato whatasi ai. Ia o nisi nao vainga mātango fie a leia antaua. Ia ona tu lolea o le tanto o tinu e fa solo ia whaingo tālu sanga ma lewa maua tu fo inisio ata le tumu o le official high commissioner Samoa ia o le emaili a tele ai ma le telefoni ma le messenger fa pena fo ia le ia taua ia o lea ua lo lofi lo tanto o tinu seo se fianga le nae e fa umaili nei tau sanga le ia taua a o le tanto lotu fa fitai o le Citizenship New Zealand, Samoa tala au mai. Ai mai se lava ainga, a whaifo i olo iai le ia taua, nisi e ono anga va ai, o le tātou te inei. Ia e muli whapipi le stamble Citizenship, ai mai tātou to lotu. O alo ma whanau lewa tau mwhai pepa mo tau mātua Samoa, tātou oi le tua whawhitailo na anga lei. A vea tu yono, a vea le tau mwhai ngosai ngā malo, ia maawala ua mau ele whaunianga pero tala le malanga o whalorori atau. Maro whawhtaitele lava leo mbuenga. Le tāua o le tātou toi foi i le atua. E mamoli lapa o malo. Awa o te tua talitonu sa iai anganga o tātou mauli mo tātou tangata. Sa iai whatasi mai tātou i tono le mauta whono ma le pāle mene i le lava. Tusa lava la pe i titi se whaamrianga ua mai. O upu nā isi tangata i e whai, mai si tama i mea whape nei, e le ao ngā, e le aise mea nā lai, na whaifuari i ato i ngā mea, au te tau atu i ate, o te le aima sā moa le poto. Mea le nai whai loa mai ai, lo tātou le loto whawhetai, unappreciative with the efforts of others to gain something. A le upo le atu nuulu nale. Ai le manu e tasi ua ulu, i le nei taimi. O le tala lana i lo ulangona. Ai, na ta oto lua le se unga lea ina ua tātou tau nuu i Wellington. Ai, a matalo foi, ma wheutunga inga, o le Select Committee Samoa o le whaamisnonga whanua maswafa. Ua tau mai le lātou sota inga i le fionga i le whaasina. Le High Commission Samoa i lona ofisa Wellington. Sau not i lau fionga le teitei whono, i se awa noa mātango fie, na tali sa paia le lei e le tātou au malanga e whai ei masui le ofisa o le konsula. Kea taua e a maia e le tua lao i lo tātou tūlai, whai tātou mani ni mea whai ngā luenga e whesoa soani tūlanga mata upo le tātou tū. Leo wa tauto mai le whaamoe le palameli nā au uli pe ona e saunua. Ai urfale le official le ai komisino Samoa le fiunga ya afamsanga
o lea ua papae mai le soa komiti e Samoa e iloilonga le mata upu le fo'i e lau alunga e finangalo le tātou tunu i tūlanga fo'i lea o tulafono toi teu e ngata o le tulafono whawae. Ai o le tulafono fo'i le i whaamsinonga. Iela. E tāua fo'i lea, ua tau fo'i ai ma o le fo'i ula vele ngole i a tau mtele ai vaene ma malo le tātou maftanga i le vaenga fo'i o le maftanga pa sofa taise whaiwhi au a Samoa le pionga ia patele Father Michael Enderman whape fo'i le sunga whawhengainga ia whilmuntunga mala. O la ua ia sa avea ia le submission po le finangalo a tu fonga a le maftanga wa tau fo'i ai o le tātou maftanga whawhengainga. O le fono fautua i lau fionga le ia taua whape fo'i o so a tau sa ia i le fionga ia mutalo ni sila opa. Ia malto fai alo fono ala patito. O fai tau fo le tātou fono fautua i tūlanga o me fai le whainga malo i Samoa. Ia le fai sa avea uma fo le tātou Civil Leadership Forum. Tāpua i le fionga le alo lia lea i semi pule ai. Ia ma moli mau o le nei fai tū le fionga ia leota moro morotonga ia whape fo ia le fionga tau filau esta. O ava noa, pea ne sau noa. O na whai fo i leo lesi tala fo i lea, i fo i mai e le whaamtalanga lea, pe i sea o ngā o le Citizen. Ai, a tātou le whaia o ai o le au mai whai. Ai a le whai le teimi nei o a whea o le a whai ai. Lea la ua a emanuia le whaatam so ale inga fo i le tātou ta upu i le Citizen ua toe maua. Mai e le ngona ale ele mata muli pe a whaalongo whaamtalang whapele e sea o ngā. A e tala noa i seisi o alo lanto ua manuia so latu ta mama so latu tina. E matua e langona lo lanto loto whaafitai. A lea o whaitau se lau whaitau wafe i a lanto o lewanga e mai whamulona winga o le te lele na o leo ngā o le nei whaamui. Mai o tua antu. Ia, e iai isi vaenga o lewa te tala mai le a taua pe ia fo ona whaelo mai. O lewa toi te tala ile ofisa wa ia visa le angai mai. Ile 5 aso, valu tūlai le aso. Albesa iai, tasia le tūlai le aso, namatua i polonga Samoa. E se la whai tutoa, a o te tala ai mawa noa isi vaenga. E toi e whisosane ilo tātou tunu. Lo wala tali tonunga. Ia, te tau o na tātou o e avel whaafitai. La te le alofo le tua le nesa walinga le ia tau. O le mea tā ua le au te ofo i nei, o le misteri o lilo lea i le tula fono le amai ai, le criteria lo na tolu tele ai, na ona tā me i lava ai, ia ona tā walunga ai lea. O le criteria po le anga vaa lo na tolu. You are eligible for New Zealand citizenship if your parent was born in Western Samoa on or after the 13th of May 1924 and before the 1st of January 1949. Me la leo te whai atua nei tulo. E le i mawhau wina i ate au. Ma tonu fo i ai whai tau atiri ai. E te ofo ai. Pena wha whea o na ofi tonu i le vaenga lea. A o leo umana tātou tala noa ai. O le a tātia i a suri o descendants o tangata nei. Se i eise tai au. O te le lopo se me ua mao o i te tonu i o anga waa ia. Leo wha mai a mawhai o na e whailoa ma prove o lauta mama lautina. Sa whanau le teimi lea. O lona winga foi, o lea e te anga waa i ei mo le Citizen lea. Ara mea tonu a lea na tātou talanoa iai, o lea tu watu le malo ni sila, pule au tau, ai ona ua paus whaamnianga, leo a mai mo tātou, ua lava le mo tātou mo le temi nei. Ia taua, o le vaenga leo e sau noai, o tele i ai tele iai. O to tele lanto o fisotai mai pe sa o le vaenga lea po lea foli sa ongo le vaenga lea. E lan tala tele ai le sa whailo ai, o tele ai. O le sui o le sairinga malo e whafo mali Citizen. Ai o le whatumbuina ma le malamalama tu la fono whaima Citizen.
e whaamaru atu e le ilo e te li ai le vaenga lea. Ai tau le mele we lotea o le talala fia le ataua. O le tae au neina ofisota e loa le afionga le minister o le internal affairs. Lea e nafo ma le citizeni. Ono vaenga ia. E langa o lea ua pei ua tau iai vaenga ua le manino i tato pe mo ia pe le mo ia. Ma ua mo mia ai ni sui o le ofisa o le Department of Internal Affairs e se i o mai e wha malama. Madina. Ta mula e le mwhaila na tali e tele ai. Ale ua sua e tele ai. I la tau e o mai. O lela ua tali mai le minister ama le ofisa. Lea ua mai ia le sui o le atato whea ngai o se taimi. Ona tuatu lo lea le ia tau ai ngā. E te tua tala noa ma le sui lea o le ofisa. O le ia tali uma vaenga ia. O iai fo le tau sanga wa ave iai. O isi o tātou se o le mana e whaingo fia le whaafsa ngai ma whaapatu le sili matali mai. O le a iai e se fuafuanga o nia tātou community meetings i au kilani. Ia, manisi foi vaengo ni sila pe amo mia. E o mai e whale workshop. Ia. Sau wale tangata malana pepa, malana peni. Aruatu ale fisili ina ia fisoa sani. Ai tā ua le mele we langa maia. Langa o leo o moe whi malewa no e toi tāru sanga ai le minista. E tātou te fia mā lama le lei. E le ngata i lea, a ua te lia foli tāru sanga nā vetele ai. Mo se tātou Zoom. Po i lātou o loa lala i Australia ma Samoa e le mwhaiona a waifono ia. A o leo le a whātulanga. O lona winga le atau e le umalta ngā wema. E umal lotu whawhetai ua tō manu. Ale vai aso lea. Ia ua whaasolo ia workshops, whaasolo tātou Zoom, whaasolo fo ia hawa noi lungo le tātou Radio Samoa. E tali ai fesili, ele ofisa o le Internal Affairs, ele tātou atunu, ele o angai tātou ofisa o immigration. Lia lava. Tātou mata upu, ua pasi le immigration, a le o sawa e whai o tau sitiseni. O le tala fia la le nai wha maruru, o le moa se tali. Ai wo a apaloa ia ilato o le fa liliwina le tulafono. Eu mai fa malama mo tātou le ia tau. O le o toi fo ia i le finaunga fo le o Faiva fiti ai li lilo. Mai o te tali tonu ai. E iai fo i le a ao le atua ma le tangata po le nganga o Samoa. Se mauli o Samoa wa se e pelena le no fa tona. Woi ka fefe. Se na i leina leo le mata upo le o ta tala atoa i le tula fono. La na e whatua i lātou, i e whai mai o le mai mau le tātou teimina o aina o tangata, e tola iti tangata i e manui ai. Whātua ono sa i mai. I le i uma le ngā ruenga o le, tau mwhai atu lea, o whai le ngā ruenga mauna i o tātou mātua, ai moni o e te lea ai. Mātua la o tangata ia o lo whaftai mai, ma vili mai, ma a tolu tala fo le leina i se teimi o le uli nei, le fiafi nei. Se o tātou whaalongo, i le feedback, ma langona o i lātou o le ua whaamniaina o lātou mātua a o soifua pēr. Ia, tasilana vaenga, a wā o leisi mea tā ua lea, e le o tala noa mai le tūla fono, ma spela mai ai i lātou ua maliliu. Na o i lātou o lo o soifua i le teimi le nei, o le tā ua la leo o le tātou workshop leo whai mai, wālanga o i leo whai mai, if your parent is dead but was born, i le aso lea sfutolu o me, vai le te leo wata tala i le vai fale o le tula fono ma le lala le lo tā ua tele o le tātou mata i tuina o tula fono, fau nei ma mea nei o lo au mai, ina ia maua i se malamanga, ia, tātou workshops, yo. E se le alofo le tua sao le lei. O le mea leo le whaitio. E le ai se me mawai. A le tū masavali. E te ruatu e malamalama, to e la atu malamalama, it gets clearer and clearer. E se tau walau sao noanga lea. E tātou te lei loa lango lele i whaangai o ia tau sanga. E lei loa pe au nei na whaia tātou workshop, a mata na whai tau sanga. E una tātou mawaenga, o lai fo e maisi au wala mawai whaamuyanga. Madina. Lea. Ole lesi vaanga o te whaai loa te o na e sao noa. Ole tala o Faiva fiti e lililu. Ia, e whapena, ole
o le afionga ia David Seymour. O lea la avea masui palemia e tau sanga fou. O lea foi sa wala uria ai wale avanoa. Patonu lo le minister, ia Brooke Van Velden, o le sui o le ACT Party. Alanga leo ngalo ia David Seymour, tato tali ngā malo. Leo au mai, o le minister, o lea i le vaenga, lea la foi mai, Brooke, va ai le mea lai wala umai tele, i va ai le lei, o i feso soani ina ia mawhai o na manuia Samoa. O le winga la leo le tala. O leo la tatu o loe savali, wo uma le fina, unga ma le se ngā malo, ia te tala le whai tutoa. A o leo la tatu o i feso soani, ia ofi atu ai tutonu ma seisi afe. Ofi atu ai ma seisi afe. E alo luawa e tua o teli. Ia pei o lea nganga fia le nā. Awa ana lea ia tatu o tali ngā malo, e leile so tanga lea la. Manuna mkakuakua o saukula fongo saulom criteria, ia solomuli loa. Ai now mai al feedback al tanto tunu pe fo na yelo por kala mena nafi tio malam la matili televa lela ko elo ko ku fo el fai kola sa usesi lela watalia o se temi msalo vai aso fo wala atu ye leva ngol ta por kala me fa solo ole atalia e o mai ha wata to mo isi vai nga o lai matal talo tu la fono oli ato ole si bele te fa tu ne ese ia le ala mai o le lofo le tua ma le wha ngā ino le nei au o nanga. Ele o se fia whaari la po sea. Ai na matua whawhitaia e sui su whono le pale mene i to tonu le asuna lauai ia le tula whono le nei. Le ngang whawhitai le wha ngā ino o tātou tangata ma le siu whonga o Samoa. E tawala tuai whaamatalanga ma mea uma i lo tātou o tunu ina ia manino malmalama. Sau no i lea langona i lea asu. E le tasi le lua fai pule na tūlai ma wala au mai o saunoanga. O feo i eisa vea po fela e nofo mai longa le Karawi. Ma le Radio Samoa i le tu manu e le tūlongolongo. Pei ona iei fo i le whaasoa i vai asu tai tasi a lau fionga le ataua. O lai e lava e o le pale mene le au ngā o le taurunglongo. Ia le fola o tata le noi le so. O umar sa ngā malo. A le fola au maisu i o le ofisa matanga runga. E fisoso ni whatu mungo kako pepa. Madina. Ko tikia whaka ia pēr sau se whaku mungo pepa ko inga malo matutua. E whapena o le tala tusi a le tu i le tala. A le saidi le mo. Ai le mo wala pe ana alfai tio manofo mai ma whape mai e le tupu. A le o tupu ele ngata ina tupu. A ole a whao popo a vanua mo e ole a whao mjei nai. Pe a whai tātou te ngā lulu e le whai toa leo matala mai atu yono. O te loeo atu le tau sanga le luma le a tau o wakele inka mai Samoa la ingoe a leo te anau la ingoe atu yono. A le ale bele la e nofo e whai. O le a tau e whai i o le nofo atu yono i lo a ingai pua i sa la whai. Ia va ai. E se no vai ka kala me alo mako ia ai na foi foi ave se no foi oi e se vai ua kakau nga ave se tem e se temi. Ia. Na to ele ia se si foi o tai lo fio foi le atau ala fio nga la loria pula. Pe ia se o tato ele o manatu. E fa fe ona fa fe tai le nei tangata ese. Ia la. Na se me asa mo fa ia. Ia a fai alu o se temi ai ava noa. Ia e fai sona matai. Ia e fa pena o le ngafa o le sei nga malo le ngafa o le matai o tu yono. Ia la. Ia awa a le fai sona olo mai se ma e fai sona pestata ma langi sa fotu. Ia o vai. O le wa tele tala le lei. Mai to telefoi o a foi le fionga le consula ma ai e tato panga ne mai. Ka koe o mai Samoa pe o ngafai e le ngofo a tu yono. Ia la. Ia ai o le a. Ia se taimi manino le vaenga. Ai ole me silion taua ya nga ilo tanto tunu fai lo pepa au foden matia fai le manino on sai mai masalo por vai solea mo antato workshops ya matato fa so lungo le letio e mo fai ono fa manino ele vai nga lea ya me silion taua temi nei tanto fo e mo moli fa tai le tu tato lotu fa fetai ole Citizenship ile aspire nei ya taua. E paole bele o tau musumusu atua i atu. Na umal tātou tali ngā maro li tā ua tele. Pe ua whewhete e loa i le loto David Seymour. Alu lo wha uman tusi lana pili e wha lea ngai i le Principles of Waitangi.
Maloto tele fa pe o leila o kaula o Samoa le la o mai kafio ke o fasi kele o maori i le. Ai ui o le. A fai e le leila na ngai oi mai e fa matalitala vaenga ia o le tulafono ina ia ngā lulu e vave no na manuia o tātou tangata ia e misalo le atua mai ai pea o na la fasikele maoli ia maoli fuki o tātou tino matoto e au bali e ola le kama e o koko le mawama rei a kaua alofa mai ia alofa teitele le utalinga tele ai le fautanga le unmuenga o lo tua iai le atunu mai tātou me fai ia po ai lava le utau ai maa mai ia o lo o tātou ngā lulu e pēa ma le whātua i le atua e lofa mai mo Samoa ia ma tātou me fai kusa pere ingi kupe o whainga mea ana e se tātou accountant au tui loa o le matuato telo i la tau le la whai le tātou workshop ma whātua mo ia ma pepa tangata nei i nā ma le tau a fo le pongi sa ma le mautonu le tulanga le tulafono ia ma fa manino a tili ai alofa tele atu ia mnuia nga Gagaifo Faiva le atato felo i pe tele me tele ia le tu like mai tau mai o le fatu tu le tu Samoa o tasi o le tato sa ilinga ma lo ma le fainga taulanga i las farele po le po aso to nai felo i fo le tunu ia ma le fionga le tumai tai pale mia ma le malanga a le fionga i le te fono ia ma le kapeneta ma le pa lo o tu le foi le nei taimi ai fa after tele lava mo le ava no o ta filo ia ma fa ma lama foi nisi baenga i le tunu nui au Faiva tatou filo i le tatou sauninga lotu ia po tatou fono fo i se taimi lata mai a o le yo o atu le fai ungo le neiva yaso ma le fa lalo ia taua fa afitai mo le ava noa lo fa foi le fa fonga le tatou tunu ia i le Gagaifo ai o Faiva tute o lo fenga iai tanto filo i le asfarele a tu sa mal finalo le tua e soi fa to fai fa soi foi ia fa tai ia le nasa mo tawalunga tuai ma le tanoanga foi ma le telenga e tele ai o le te fono o le Pacific Leaders Forum ia ma le na foi o fonga le tunu le fola sanga a wale o singa taulanga a Samoa fa fo ia le vi inga ma lapa ma lo e fonga a wa o ma le tau o ma le mouta ma le amutai wa mai a wa tō manu ina ua taunu manuia i le tae ao ma le toi aso nei mua. A le ua ao la palapa malo. O le amo mori le asfarele nei. Aso sfulu sfulu maleiva. Aso sfulu iwa o le masino November. Asfarele i le numera sfulu malefitu Cape Road i tua tolu i fua o le Mangere Town Center. O le ono le afiafi se o le valuna le lua i tula ya o le a maota tatalo o le kalesia ma le faulunga fo o le kalesia a sofitu toi fua o le afo toi fio mai ala i moana Pastor Willie Papu ya foi mo le tatou palemia masui o le malo New Zealand ya o se mea lofo le kilisi masi ma le tausanga fou le nei whaamrianga ala tātou wo ai. I le malo longa, i awha pena fo i a tātou telefou i vai whanua. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātou pu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, talo falapa. O le amataina o le aoina o le tamaititi mai te tono lona ainga. E mua lava ona i loa lona ingoa, malona whai. E ao ina fōi le i loa ona tausanga. E ao ina le swafo le tue tali tonu i ai mātua o le tamaititi. O awala umaia, e i loa ai le tamaititi o ia o se tangata, ai le o se manu. O awala fōi e amatai, ona su e na masa ili e le tama po le teine, a o tupu ai le winga na whanau mai ai laulangi. Ai maise le fina ngalo o le atua i lona o langa. Wana o se tama po se teine e wha le tonu le mawhauwhau. Wa le mawhai o na i loa lona tangata. Ma le mafu anga na soifua mai ai i le lalolangi. A tātou wa ai a Yesu. Na i loa le lei e lona tangata.
ma le mafuaanga, ma le winga na alai o na afio mai i le lalolangi. Whetala Yesu, o au o le malama o le lalolangi. O au o le whaite toa. O au nei le ala, le upumoni, ma le ola. O au o le leo maa moe le lei. O te iloa foi au. O te moli mau foi mo au. Na sila fia le lei Yesu, lona lava tangata. O le mea moni. A whai e te lei loa lo tangata, o lona winga, o le a ta watu e isi tangata, lo i tu ainga, male i tu ainga tangata, e te tau ona e iai. O le a whai ngofi ai foi, o na whaasa se ina oe, ma a vea oe mai se tangata e ese atu, na e lo tangata moni na whai e le tua. O le tasi leo mafuanga wa to te le ai tangata ua ola i leo langa le mautonu, ma le a fia i mai o le mafau. Tu la ilua nei lunga ma tau tiro atu i tangata, o oe o le atali o le tua, a wana ma liu Yesu e whai mautongi ola. Mana tua, e le lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive Manuka City. In this update, one person has died and many others are injured after a crash between a tour bus and a car in Waikato on State Highway 1 between Tiro and Piareri. St John says 13 patients have been flown or driven to hospital from the collision near the intersection with Paparamu Road. 2 are in a critical condition. Don't expect a return to the very low interest rates seen in the past decade. The Reserve Bank's cut the official cash rate to 4.25%, with forecasts it'll be at 3.6% by late next year. The average outstanding mortgage rate has now peaked at 6.4% and likely to be at 5.8% by December of 25. Governor Adrian Orr says people should be realistic on how low they'll go. People have been very wary of only rolling over onto quite short term. We're assuming people will start to move more into longer dated fixes. David Seymour says new charter schools will have more oversight than a state school, despite being independently run. The Associate Education Minister says the first to open in February is in Christchurch, Mastery Schools New Zealand Arapaki. Seymour says charter schools sign a contract and receive government funding on the basis they hit attendance and achievement targets. If there's a state school that's not meeting any targets, there's not really a consequence for that. In this case, we're actually contracting for outcomes. However, in return for that, we give them a lot more flexibility. Kiwibank's been handed a $1.5 million fine for overcharging customers by almost $7 million. The Commerce Commission prosecuted the bank on 21 Fair Trading Act criminal charges for misleading customers because of electronic system errors and a lack of quality checks. It overcharged 35,000 people, some likely dating to the bank's inception in 2002. That's news. In sport, 107 tests, including 29 as captain and 6 away against New Zealand, have imbued England captain Ben Stokes with wisdom about winning the toss on emerald-hued pitches. Another case in point is poised to greet the sides tomorrow at Christchurch's Hagley Oval. Stokes knows better than to assume. New Zealand's one of those places where you turn up and you look at the wicket and you're like, could only go day and a half. But last time we were here, looked at Wellington and it was like they'd painted lines on the outfield, but it played really, really good. That preceded the Black Caps' one-run Basin Reserve follow-on victory in 2023. And Joseph Parker's shot at becoming a 2-time heavyweight boxing champ continues to firm. He's reportedly set to be locked in for a crack at IBF champion Daniel Dubois in February in Saudi Arabia. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatolu.
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID is fluiva, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O e sauni malanga I Samoa, mana tua loala moana rentals o lo o maua ai so se tu ai ngā taawale mautotongi mo so se mana onga. E mawhaiona piki le taawale I le malewa lele I whale olo, po le tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli atu fōi I le whale tari malo o lo o e wha mautua ai ngā whaabitoa. O lo o yaile insurance cover e te fili mai ai. Nei tupu se whaalawelawe ai o lo o yaile wha mama avenga, male pui ngā mo oe. Mori se whaamtalanga wala au le tātou paanga le Pacific Easy I le o valu se lau o tasi ono. Pea siasi le tātou apia fōlinga o le Moana Rentals o le upenga te whailangi o le moanarentals.com. Awane e misia le nei whaapitoa tāua ale Shine Dental. O le ato e sele 5 tāla mai le tau nifo aulo e ono se lau tāla pe ilunga atu. O le nei whaapitoa e whaangate la susuma 5 o te semalo o lua wha. Awhio mai I le 5 Great South Road Manukau. Be vala au mai I le 2 ono wha wha. 2 ono wha mo soa vanoa I le Shine Dental. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Y'all know the name. DJ. Ja, toi whatalofa ia te oe ele nei foi baanga buri o le tātou polkalamu e vai mau toi whaile jacket o whaisi malulu o le mea. E rei umbare malulu o giusira ngei la kouvia. Ia le na, o le pui lawa fo i le saunga le mbu ia mal soifua malo nohina. Ia e kua ia I mal whanguvani. E ingu I le taimi fo le o le. Wālanga o le meo le tautala. Ma le coordination o le tautala I le mafau ia o le fatu ma le manawa e wha mo le mangawa I le mea e tawala nei au tātou whatalia te mai tai o ati mai le tātou whale tāwale o le Henderson Cars ai toi fia fōi la o talanoa I le whamanatu pēr I le atunu u le sauni ngā lotu whaafitai le nā I le tua ina o mwhai o na maua whaamnianga fo I mo le kilisi masi ma le tausanga fo. Tātou te ai I lea manu uaulu mō nai o tātou mātua. Ia e whaasino tonu I ai ia le vaenga lea. Sauni ngā lotu I le fiafio le asfarele nei. Ia e tele mea
o lo o tupu le nei fo i vai aso. O se vai aso fia lava. I le loto mo le mafau a alu fo le taavale pe ta oto pe moe po o le o a ia ngā ruenga whatino. Ia, o le tūlanga tā ua lava. O le fangu mai pea, o le osi ngā taulanga, ina ia manuia nisi o tātou, ai ngā mese o tātou mātua, whasin tonu i ele nei tū la whono. What a beautiful and wonderful Christmas present and a new year gift for our brothers and sisters and for our fathers and mothers, grandmothers, great-grandparents who were born at this particular or specific time of 1924 and 1949. Ia o mela ia o lea ua longo mai te tau on aluatu maoe a nga ia tu o ma le tātou birth certificate o le pepa whanau whapena fo'i o lou tusfalau, your passport or your travel documents or state-issued ID. Whaonga i fo'i i Samoa tusfalau, your IDs fo'i mo le whainga panota, IDs mo le nubi wha, o le tusfalau, travel documents, ia mapu e mani o te maiata tutusa se lua, 2 identical passports, style photos, and verified by a witness. Ia, o le tāu o le nā, o le whailo ia te oe. O kopi uma, all documents must be original or certified copies. If you provide a certified copy of a document, it must be certified by a New Zealand embassy or consulate, or authorized Department of Internal Affairs, or DIA, at the staff in the office. Ia e lato e se nia, mawhamau nia, o e tonu ale titila tu e lata le mau faulinga, o lo wingoa, ma lo was whanau, ia, and proof of identity. O le tā ua fo o mea ia sa ma whasoa tuai nei ma le tau whai atele ai. Edwin Puni, o le te whono o le Pacific Leaders Forum. O le whai o tātou workshops. Ia, o le am whai fo o na whasoa ni atu le whaatumuina o lau tātou sanga. Tasi le nā mea tā ua tele, sei wawa ai pe ini whandim whai, ona whai nā ngā lulu e fu, ama whai fua nei mea, ai tau fo i ona tātou tilo. E le administration, the time consuming, ai e tā ua le whai o le workshop e mālamala i le whaatumuina o tātou forms i o po tātou sanga nā. Sauni ngā lotu le fiafia i le aso, o le tau mai i le aso tai au le whainga malanga le tamaitai pāremia. Ia whapea foi le whiunga le teitei whono. Ia, tali malanga foi a le whatuatua i le atua Samoa Supporters Group i New Zealand nei. Ia, wa whapea nā foi lea o no o le asfarele mo le whilo inga. Ia, a leo wawai atu sei wha umatu i le tala. O lea ua taunu maila umalo o whaalolongia. Ia, ma o le paanga tō tino fo i le nā o le Gagaifo Faiva. I le nei aso lulu le o ngā tonu o le vai aso. Ia, le tamaitai ai te vise Ioane. Ia, o se sui o le company po le yuri mo tangata whainga luenga i pui ia tau o tangata whainga luenga. Mai se lava i lātou o lo whaia le ngā luenga tautua ma le au nātu ia i lātou o ua mātutua ia ma pula la ngoto le soifua whatalo whatuai e te vise Ioane ma lo le soifua mruia ma lo fo le ngā lulu e le neiva i aso e na ua toe ngā Gagaifo fo i o tātou Faiva ia ma lo le lava papale fo i ma le ona sa i mai le tāpol kalame tālo fa lava Se lo fionga sa vea pape fo ia lo soa tau sunga ia i sa ako ia me se fo ile tau pulenga ma lau whainga luenga ma le mamalo Samoa lo whafonga mai nei taimi ia malo lava ngā lua nei aso me se fo nei vai aso atoa sa tapua i atu lava mo o tau Faiva sa whenga iai whaftai lava
Alo fatai. Ua vavai to foi sulu le tino wa vai mai wo to e fai le ale jacket. Ya ona o just avali to e fai mele puti am tua malulu o lalo le tatou no fanga lo o tau ma mafa ma malo lo ma mapu e le au fai ngal nga pela e ke ma e de mele ko ki ko ki le jacket a kape le e condition i tono le tatou potu fa salau ia na mai o Faiva ele na fai unga le vai aso ia me se fo ia le amatanga o le dei vai aso ese le vave le alu le taipi Yoi, oka wa matoa pisi nei sai mi ono le ta pena tu ya samalo e me se foi le son nei sanga spangal venga la to samalo ma fo ia wa telo la so ele ma faina malo lo pele tali ya la to tal sanga ia pe yo nei aso sa o ngalu e so le fale sa fa so sa ia telo sanga salo Fia mau se fisa so anima, tape nai mo fontanga le vai aso lumana. Ia. E whape fea on whata oto ma whatu langa ia holiday pays nai o tātou uso mo tua whawhine ma i la tōlo ngāro lua le sekta lea o tangata mātutua. E aveni o lātou aso malo lo, ia pe whatino fo i wa i lau tilo atu i hai. This is a 24/7 call every day. Olono winga e limit foi ma whaatapula lo lato sa lo tonga ia ma taimi panga noa foi e whaalu mo lato a inga mana ia lato whanau iaso malolo o lea le whaatula ngana le uni e tusama i tu la whinga lungo i lato e malolonga. Poino sila fia o le ia taule so sanga spangal venga lava o la toa so malolo e me se lava il fai ngo so sanga o le tele la o company por au fengal venga e te tau na fai la so talu sanga ele tai e ia i si vai nga tai lua masina e tau nei tono talu sanga mo aso malolo ai e fenga tai te mine ono li uti la fengal venga Watsele ya matau cases I company ya wa refuse mai nei tangata e o ila to asamalo lo awa ole tulanga na ole ngalwanga pasino na ale va ngale ona company ole su e mai tangata e ngalulu pe fo tangata fa ngalwenga ai le fa pe ola ta ofi tangata la to ya tsawe e o faila to asamalo lo e mai se lava nei tangata e wa levana Tarasanga ese tina mai o I Nepal I overseas pe ono ma sina talung tarasanga lana ana samalo lo malana holiday ai o tu le taimi muli masin te nei ete ina mai o umana tutongi pa se ma sa pena o masona ainga yo ia tasina ma to caseless fai nei awala ilo le company it's not lawful it's unlawful while se ele se msafa yoina ale tinale se kawaina na e pawara me ia tonu lana tal sanga ele tai o le taimi e fo ia ai titilo fo ile company po aisa malolo lata sanga le malolo nga omi ia ona fo le lata na tanga sayo malolo ai tawa ia ona na sila fieta nga so lawa ia sa saule sa malolo ai o le ngaluenga na company e whaaso tanga sa whaingaluenga. Ia, o lono winga la, o whea la a ngā ia company nei, is there a pool of workers that is available se mea e whaiona awanoa mai nai nistangata la tu te sui tūlanga mo tau ave sifi nei? E tele yo company e ngalulue e foi e kawaina ia tangata whapea e tele company o lo o ngalulue whaatasi maisi fale ia wa masani lato ia I company e kawaina lato tangata e foi ele tai ona whaitisia tangata na pe e whaingo fie company ona employee mai lato I e whewa e solo makawa I le ole awe o le tele I tūlai nei tangata I ngalulue tū mau po permanent workers so le situlanga na le nei wa tele la wana tilo sanga ia company
e casual i tangata, o le whenga tāle nā. Pa e tele i tangata o lai awa noa e kawaina. Ai whawhela ia nisi fo I o wha mai o ai mai o stasi leo vanga o lau tau ngā ruenga o se uni tau te wha māmla maina I tangata ia kon kalate tustusia, employment contracts, because these are very confusing at some point and sometime le mawhai o tātou tangata na whai tau ma māna malama le lei I clauses o nei kon kalate. Ia, o le sima tō ngā ruenga tāua na lava le nai e whiwa ia I sites po whawhenga ruenga. O le e tāu o le knowing your contract, ia māla malama le mela e saini ai wai e sa o lau sau noanga tō te le sangata e le māla malama I lato I tū la whenga ruenga, e le māla malama I lato ai a tau matu la whono. O le matonga ruenga tele na e whiwa I polea se whono I whai po pea o mare bargaining po le hoa te whai loa tu iei le whai unga lawa mawa mai. O le situ tāua lava nā mata whontanga. Ia I loa mamala malama ia lato e lato konkalake ma lato contracts o saini ai ma mai lofo I lato ia tau. Ia, o le Healthline, sa o whatalino ina ia stasio te baitai I le nāfui vai aso I tā ua la tau ia. A wana o te e le tā vale mau whalongolongo. So se mea lava o te iai. E te tai lo mafau fau ini soani I tā ua fo lele ma le mātango fie mō tātou ta mam tina matutua. Ai ona sa uola whaatasi ma le tō tele o mātua o lo ta mam. Matutua ai lava. E umbi o tausanga ma soifu o tangata nei. Whapena fo I mātua o lo tina. Ya sila la I mātua o lo tina. E se lau ma le whātausanga. O le toi ina, whātua maliu. Ai maliu māla malama, e maliu, e leise mai, ona ua paulawa, ua o maile wala au le tua, I le soifua matua. But he died knowing exactly o ai lai nā mawhai mai I amato. Na whai lo tina e wha mawhana whanasana I pususu. Ai te ulo toi whi mai. Le hei tu ia. Walawa ia leo se I malolo, o fia malolo. Ia pe o le mel na le mafai ona whaangalo ina wao tangata le mamai. E le I si ta I so na mai po so na ngas. Ai maliu lava. O le moe al na le to ina ma moe atu ai lava. Au ni toi whangua na ia. O ana upu ia. O fia ioi. Ia, o te mafau fau pea I ai wa o mātou nei. Sa whaia le ngā ruenga le o le o vai fo le tino male. O le si le toilet, o le si le shower, tu lo wal fa fonga, ma fai al ni ngā ruenga, whata ele ma. Na umalanga fo I Amerika. Ai ina ua I eile nā le matu tina matua stasi o anti. Na matua whate ia lana whanau teine. I leo mai mata. Langa fo le matua mele na whai lo matua. Le matua grandmother. Ia eva I mai tēnei. Na lato tina sa masani na whaia ngā ruenga lea. Ia ai o vali atingi lima vali la utu. Ai o maina. E si e sa velo matua ngā ele tapu, whata ele, au mai, solo, ma whai o na ofu. Ala matua no mo lao le nā mea. Ai tutu tēnei ma mata ma ofo le tu ai ngā me whai. Ai whai el grandson. Wa iai whanai a inga I nei wa whai el nā. O te las foi le si vai tai Mrs. Tina matua I o siana grandson sa vai a peye mei ai laia. So te le lau whainga nuenga me se asata Pasifika. Ia ai makua natural lava le tama le tau sinalong tina. E prefer te lo matua I grandson I lo o lang tama tene la sa vai ia. Ia le mele nā foi le tate mo ele ngang whaftai. O awa noa sa olo whatasi e ma mātua nei. Ia sila lai le mea na whai e le mātua tama. Le vai leo le ola, ele fia se fulu tau sanga ua tua nai. La ualu le ele. A o lea lava o ola manui ai tangata. E o i whato sanga. E o le mea le peli kome ina o tangata. Meo ngase lalo vasa o li ima le tū pāo tane.
o le fofo le me a ngau se me o kanka me ko nga ngau le ia so alo ko fa ko fa sa o ma sai ngi bi o la palapa ma me fa fasila au te mafo fo i lava e se me ala twista tu i te mamtuna matu e le 11 foi na avatu le age concerned ya ile matu au savali o tangata matu ia anga ia le faingo me foi o rails o le fale e savali malu ile tavale vale fo no fo fa tavale ia mo tono showers ma me fa pena ai wata ua ya ta ulo mai tawina o numera ia e rengata o le fono ia te le fo le sao le fono i tangata matua ai masa la le health line le so se tangata mo so se tas vala au numera na le o valu selau ono tasi ono ia o valu selau ono tasi ono vai e te vise o lava fo i ngase fo i o le mafofau. Po o tamaiti fo le suicidal thoughts malatu winga. Le ye a professional tangata i le 24/7 service le. E anga va i o latu matafa ioi. Ia malatu fai ia fautuanga fa pe amisela fo i tangata matua. E le tāua na o le tau o nanga le teo Samoa. Wa tele ia awala po o kampania po sosoani e maua tatsangata o sila fia ele telo information se o fo ia mato o fainga luenga e tatsei le fai mai o ma fa no fa longo atu le pokala me se vera na mention mai pela na fa mai sautra normally steine ai ta waila ia o to tsele sa se vili mai o a inga foi sale ma faina felo a le telo information se le nga se le ta pokala me a le telo isimele I fale o so se soani na mi na yo sa tsa ia fa ma lo tsa fa tsaile o nanga tāua. O le sivanga tāua pe fa manatu pe le tatu tunu o lau fo mai. Your family doctor is the key. E te tala ai ia ava noa le leiba fai to o isi service providers e anga I atu I loutou ainga. Ia po ni whawhita uli fo I tamaiti. O nisi fo o tangata mātutua. O ele me e mo I wale lava vai le tau singa o tamaiti. Ai e fo I teimi e mana o mi ai sa tangata e babysitter. Ia se I ole ngari I e tāwhawhao ma whai ara ki whinga. E amu ia ai nei o le tsele I wana I o tato ainga Samoa ia. E whai lava la ainga ia le tsele ni au o nanga lo ava noa I nei. Ia o le vili ia o le ainga ia ma le sila fia. Ai o tele ina fo o tele ana i o tato tangata wa sila fia fo e lata wano whanau ia au o nanga uma nei. Ia ai me se foi to tele o tato tangata Samoa lo ngā lue nei au nanga ma nei whala po tonga. Ia, malisi vaenga tāua nā leo wawai nei I fu I e kalesia. I fautuanga fu I e maisa e kalesia e whai lātou whamanatunga. Leo e ile lātou service na e o ati a kono po ni awa o e momoli ia le whamanatunga. Ia le a reto ma le vai o ia inga o whale o tangata matua. E maisa fu I matua o le o toi mawhai o na toi o le lotu. Ia. E sa fa pena fermato e kalesia e o asi e o molole mi sa ta apelo la io esse na sanga sama tsoma avela so komnio ma fa o to ele fe au ma le lo fa mai sanga so le kalesia la sa fa tas na pa o te fa atu e te fa atu ai to ina ni matu awa e o to tele tangata sa sia tu le matu grandfather mal matu tina matua yaso ia o nai se leni masis peni ma me o quarters fo ie o e te ase longa e watu faifea não
Nga fa ko e vela u kala yo le foi o foi o ka sa o mai sa u di makara Ponga le tupeto e le polo matua. va pono E ave ma le fai au pe alo yes. ya tadi O le si au nanga sa au lava le whaalongo so ina ua so fu sa mai Samoa. Wai se le ame sa una fai sangasa. E si vai ngai whala so whale ulua. E tu sa o tangata matua o malawa matua pizza nu. E provide la ua le breakfast every day. talo Se e matua ia o whaamanianga fo ina lea tamali ima sem fatua. So o te i whalongo atu tai o malawa pita tisi ato to se fulu ta mama tina matua matua pita nu. Io la so o nanga na ia so uma so uma. E se foi le mana io le au nanga ma. Mai Ale se sane sangat. e tā ua lava ia mafutanga na peila o mafutanga ia tu asinsina leo lo iei nei sa whai le tu asinsina i nai Mount Ruskell le vote loe whai le tu asinsina o Tara ma le tu asinsina Mangele o e o ngā tele a pēr whonga mai ia ta mā ma tina mātu ai maise ia tupulanga urungari i la i te lo lātu tausia i o lātu lava mātu i tono lātu ainga vava ai ava no i wa o te no lava e te latu yo e la fo i ele si to ino le tonu posto ina posto le matu o le to ainga to te masani a whatever ele fe va ai ya ai ta o tele na me to to boost morale and loneliness for le fa pertanga to tu to tasi la to o le to mai ni fa na la so tel tunga i le mele le fa no fo ese o tangata matutua ona le to ola ia le ave fa nau e fa filo ai ma si le to ina male o matua pa fa o tu se fa le o tangata matutua Tele ai tu o wa ole wa fa pe e a mai le referral le fale mai postanga sa wale ma faina tau si le fale ona o tu langa la vetano la inga pole tu langa o ngase wo o ye tanga sa matua e ma faila na refer tu la so e o i fale ye e tau se ona o la so mana onga fa pitua ye fa tau ya la so lava ia e pe e se le fainga tawa i lo wa tatanunga o tātou le a inga wa māsani ta māportina wa māsani fo i lātou ia tātou. O le telo isi taimi le te te alatu le whare sanga sa mātua. Ia nā le sau whai malawa masi ioa. E mai se fo i pēa le mala ngana wa o whale ia. To o te leo o tangasa isi. Ia, they must be very lonely. E whainga tā ia e whainga tā fo i ona ese na ia inga malato mana onga whapitoa. A whai au sange, e le lo pesi le aso ona wa ai whale lei, i whatatau le ia na whala au ma mea nai tano whale mai whapitoa po whale tangata matua. Ai tā ua i o le siasi wa o te ilua, e iei fo ina tangata matua o le vai le tu atu ni se siasi. Ie pei lai whatuatua na ia ono le lawa le taimi lau au nanga le whai. O le tele la o tangata whainga luenga. Pei e oa whai tangata ie to anga tangata e o atu e asi. Ai whatuatua na ina tangata ia wai. Ono le lawa le taimi ma uti taimi la tonga luenga. Ia, a se whainga tā ia la tau pe a ai e tā ua i o lau whafasili. E pe o le tāwana ia tātou i tō anga ia siasina ia tātou mātua. Ia e mai se fui o e fia la tō i whānau la iti. Ia pe au mai fo le whale pe a whapena whaina au mai e Spencer taimi le whale. Kas fwina au wala whai ai. Mai, o le si vanga le tawalunga tua i le tā talanoanga fwone ia so e whaamalu si au fo ia i la tōro ia matua tausi tono ainga. Whaamaru si au ai ia i lātou. Awa, a tia i nei ia ta mamtina mātua i whale o tangata mātua ma ua motu fo le so tanga whale tangata le nāi le wāwai mai o tāu wheturi atu ta maiti ma fusi le ua ma tāu pe upe le ua. O mea tā ua na. And on some of our great-grandparents and parents
they die of the loneliness. O le vai o le mafau e vai e tuai ma le loto ma le fatu. Ina ua le o toi maura so o tanga le na. Ai, o le mele o te moli mawina. O i lātou o tina mata mā mātutua ua o atu ilunga le tai fitu se fulu o le valu se fulu tau sanga ma le sili atu. O te whaafitai i ia i lātou e o na ia mātua ia ma le lātou tau singa. Awa, o le mea moni e le aima se māsal salo. O le lei o le tau singa. O le umi fo i le nao le soifua. O nai o tātou ta māmtina mātua. Na tau no mai ia le avea ia nafi mai leo. O lo i aise tina matua sa iei i nā i le library i whea fo i o ne hanga. Na iei la ia leo o Samoa anga le lei. Na opiki bai i na ua whaalongo atu lunga le leitio o lo tau mai ai. O na moli baile i le aso nafi. Ea mau sa vale atu lo i ai whaile bātala. O lai matua seki ale tidang. O lai i loa la vaia whaaluai. Al masalo po wa ngalo i ate ia le numero le pas. Lea fwoi lana tau ai tele le vala au o leo Samoa. E mwhaino lato toi mo moli le tina e no fwoi le o ngā tono le city. Awano no vasili ai. E te lo le mele te sau ye, fe mai ioi. O le ua mai i le radio Samoa, te le lopo la mele lai na hotu la wari ia, le usiungali ia, mai whawhitai au a mai au nei. Whatu e tila fia la, o ile tala no e mai. A le alo mangaku. O eo sa vea leo rua, yali. Se le yetu. Kia le sloma kua ngane le longa mawhawha. Ia, meo test questions for ile. Na whai atu lai sa idi e pole, na pawale meo, wangalo i lo matua. Le ngolo to lua. No sili le iai. E te manatua, whamai na pawale meo te manatua. O le whai, wala o le ta ua tu le whai. A whato oi la le ngolo ta malo, mai se wangalo e kia ua umi fui kausanga. E iai si ana whana ua to lua. Mai to lua le tama mo le tene. O te loe whainga luenga leila o tamatene i ofisa le malo a o si au tama. Ia e ka muta no vatu le iai. La le umi fo le tau te mafuta wha mai e kirino i ka makipo ala me isi ele o mai a. No vatu le talo whai. Ia a ua whaftai le tua. Whaftai fo i le tunu i le whaafonga mai. Ia i lea taimi ma lea taimi o longo puiari i ai masulu mai a inga le suenga o lātou mātua. Wa e sau no le tu leo la talatu. O se sa maa o inei wa fia le savali. E ave e la ukat, e ave le numero, la numero, mamata numero. I te iwa le iloa a life so ta e ma le numero. E mana i pe ave se me fa pena po le address po i. Po waina te mawaina pe a se pe leiloa. Ala e mawhaina fiso sa e mai. Ma lo whaftai, ia, o le atawalunga o tā Faiva, i le nei fo i aso te vise whaftai mo le tātala noang. O lo o a awhia, the general talk overall, it's all about our elderly people and the grandparents that raised us. Ia, o le tātou tiu te fo i nā ma le matawha ioi, o le toi whafo i le alofa i le mea na tafe mai ai, i le urua i taimi o le alofa i le whaato a whanau mai. O oe maa, wā ea. Uri kia ngare anga ko inga malo makua. Ia, upu muni mai ia te oele tua whine. Whaftai lava ia, whamalo lava Samoa, whafonga mai. Ia, whamanatua tupea le tā ua nei, wainga nei e tātou tangata matua, matua. E whape fo il matonga luenga le, whata ua o lātou lo whailau au nanga, le ngata i a inga au tangata whainga luenga. Ia, e mana o mia tau support ma tau sa sani meni matonga luenga. A wata tonga luenga whai whaatasi. E whaftai tere lawa tapua inga ma alo lawa le tapua i ma le ngā lue foi ia alofa tele atu. Sa mo alofa tele atu foi sa vea. Whaftai tere lawa unruia foi o Faiva ma ngā luenga lo whenga ia nei vai aso. Tuli matai ia le nā vai aso tā te toi whenua ia wha unruia le tua. Tato fitau ila sa walaile le lotu? Ia, tato fitau ila lotu ila sa walaile, whaftai. Ia wale, ia, so whasai fua. Nei, whasai fua.
O le ua toe 15 minute o na tālea o le tu la e fitu. Tawalunga atu le tātou pora kalambe le so I se tala fia oka le anga le leio le tua. God is good for me and my family and for me and my people, my country of Samoa and even here in New Zealand. Friends from across the world and across the spectrum, esa le anga le leio le tua. Lea ua tāwalunga mga Gagaifo Faiva. O le whinaunga ele mata upo le Citizenship. O le tātou fo'i e momoli le vi inga o le tua. Tawalatu I le tātou whaamwe moe. O le osinga taulanga I le asfarile a sau nei I le maunta. O le ekalesia. O le ekalesia fitu tuto tasi. Sistak. Na le sfuma le fitu Cape Road. Moli e tuai le wha malo mal whaaftai. I le lau fionga alai moana. Pastor Papu Willi ma le whaletua, le ekalesia, I lau tō tali malo I le taunu wanto Samoa poto, maona te itai, le malo New Zealand ma le malo Samoa, e maise le tina. Ia whale mai le sā, na mafu au mai nei mea. Whapena fo I ma le fionga I le tamaitai palemia, sui o le malo New Zealand. Tamai tai palemia o le malo Samoa, le tite fono, le fionga I le sunga lauli o le maria toa. Polota I vau, le uotea Fosi Schmidt, sui o le kapeneta, lana fionga le konsula o au le malo Samoa, palu salua fa po le lua po le a fionga ia le malu, po le fionga fo ia fe mata, ma le faletua. Le fionga le komisina o le High Komisi o Samoa, le fionga le fasina tole foa afa masanga fa matala ma le faletua malona au mai Wellington ia fa pena fo I le tatou foi pule fa pitoa le fionga ia honorable tu yono te anau tu yono le ana sei mai le pili ai wanga le leifo le tua wa o le so sa tu o te malanga I Samoa a ona nafi na musuia ia o le nganga o le tua. Tele o tutua ngia mga ruanga tau na whai I le atunu. O le whai ngā malanga mai o le fast. Whapena ma le tātou sao ni ngā notu le asfareile. So o tuai ma le wha so ina o le porokalame. O le wha ilonga ina o le wha tau sanga o le aso whanau na wha vai ai le tātou ainga wha tua I le tua Samoa o tasi lautou pule lea. Ai o nei le tai au, lau le unga o le ainga o savea. Ilona nuu, maona whaalu penga alo ia. Nana tu lai lava whale, ai tu lai le whaamsinonga whanua mswafa. Sau noa le sui pele stene o le whaamsinonga whanua mswafa le fionga ia afa msanga son lole. O le mata upo o tau, lea o loo maulia mai ai, e salua fata malei tu malo le anoa maa mamanunu e whaapea mai o so la ua o tua maota o salua fata malei anoa maa. Mua o le pili ua talia le pili. A tanga loa matua, Lisona, pale aesina, tanga loa matua, Celestine, va ulu, Mulitalo, le ataua, Savea, Al Harrington, Lavea, Namulau ulu, fofonga mua o le vai maunga, Tupai, le ataua, Hawaii, Lavea. Talia le pili, ma o le ilu ilonga le nei o le pili e winga I whanua, whapea foi whaalupenga o le nuu o so la ua, o le nuu mawai. Le unga le nā le whaamsinonga. Sa lua whata ma le anoa maa o so la ua o le nuu mawai. E iai o na whaalupenga ma ona taulangi. E iai fo I maona tapa au tausi I to tonu o ele o sola ua. Ia le nā Samoa, au mai whaali ali luma ele atunu ma o le nuu mua lea. Lea o sau noa iai le whamsinonga le lama sau noa mai loa
le sui Palestine. O le so, le a wha mawina ai mo le tei mua le nuu ua wha mawina ma le stala alo ia wha le tūla whono ona taulangi ma ona wha lupenga. Whaftai le tua lo wanga le lei. And this is a victory for my father, who had just recently passed. Whinaunga ia na whai. Ale tasi al te malo malana whanau. Lea ia te tau le nā le te malo. Le fionga ia tangaloa matua. La vea palea ai sina mulitalo. Se noa tūmanu vau li sona la vea. Malana whanau. Lea tu mwhai se pili. Wha maunia, o saunoa mailoa, o te tau, le stala alo ia, le nuu mawai o so la ua, o ona wha lupenga, ma ona taulangi, o ona tapa au. Wha sino iai. Mai o le so, o te tau wai, ona sa ili se pule nuu, o le nuu mawai. O le a le stalaina. Wha le tula fono, ma a fia loa. Ile to ia, ile se pule ngā sisi e pule iai. Ele pule atu sa lua fata, ele pule mai, manunu ele pule mai ai, le anoa maa. Au tanga lo matua lava, mamuritalo, pua li I malona au waa. Fafta iatu ilo tātu wainga, iso la ua, masalua fata, po tele o tātu wainga. Le tāpua inga le tu malo a toa mai lalo maunga, mau tātu wainga I falfama fale apuna. A lango ina le whinaunga le neita maloa e tō tas, malana whanau. Ia le nā, o lo iei le tūla whono, o ai e fia wha matau ina, le a inga le nei, male whanau. O lo iei le tūla whono. Ia ngā I iei, ma o le a pui fo I le tūla whono. Io, ai le o se a inga whatatia le awala. Ioe, le nāla ia. Ia, alofa fo I le tua I le tōwha. I e lua, tangaloa ma sang poltele, wale ono fo ia le sang poltele. I le taimi le nei. Ia le nā fo ua I luma o le tātou. I tū malo malunga o le savali. Le faa, lawi loa ina. Ma faa ma ite. I le savali, ma newspaper, ale malo. Le nofo alei a taua savea I le swafa. Sanga poltele. Ia tuatulu mo le tua. Tuatu I suri o le tātu wainga. A whai o le whanonga lea. Male mana onga. Ina ia atoa pu whangota o le tātu nuu. I ngā tai. Wa le I le lima le swafa bulitalu. Vai atu le tapo inga, ma le nofo I tu a inga ia salua fata. O menei o te tau o na tātou whale, ma whalelei, ma whapena o na toe whatulanga, ma whata oto le tātou vāna nofo. Ina ia tausi ai le file mū, mole a ngai I luma, mao siosi ai o tātou a inga. A tuu, se la ngona whaasiri au pule. Tu se la ngona manatu whapito. E a fua mai maunga. Le manuia o senu. Ia le tala le nā ma le ngang whaalo. Alu whaftai fo I le whamsinonga. Ma le pūlenga. Le Palestine, ma le sui Palestine, ma sui sinia o whamasina uma. I le whaia o le musmusunga le nganga ma whamaumaunga sa fua I ai. Lau tau whai unga. Mau tutu le nei aso. O lea ua whamawina. Ia, Samoa. Tele isi ngase o isi nu uma isi a inga. Whape nei pe o le ngase o le nei a inga. Lea ua tulai masi I le whalaefu. Ua malolo. Ai alana o te ngata ti apoloa
O le ale malolo ai le eli tunga mau ai o le fili i o lātou loto ma mafufau. Ia lena. Lofo mai le atua vai lua tusa so tātou manuia. Tai le tāpua inga lo mātou tina, mau mātou ai ngai fia i Samoa. Ia manuia tele le nei a fiafi tātou whidua i le aso atai au le whatawhiti o tiute me Faiva. O wanganga i fua i Faiva, nei atou sa vea le nei. A lofa mo oe, ia saunga le mui lunga le ana tele. Sau, seu, si ufanua o le auto mafuta. Manatu le mafutanga o e mau o e manatu maita o tu mawita I lo fatu